Hallelujah. Amen. Amen. Wado eni mobunu a wode adom yen. Yes. Ama enne atoya sofie mu. Dofo musom for apostle ko AGYEMANG. Enne nso meni wode ahie mu. Okay. Yenche otwedi ampo ya wanasem. Yeni ka mbode ne nsamrane, ne mfa nsempa ne mra. Yes. Obrenkan samadu katawire bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese ajabi. Oti brekese sha henche nyankrompo twedua ampa. Dumai kase bitan kase dutampon wa. Wasi wedu krokro du hirika taban. Ye nyankrompo twedua ampa ne yi. Kwa mi nyankrompo. Asidewura na asiensa amboso ansa meda wase. One twen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o. Okofo bo okofo techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofo chemtechia. Wa breye chem na ye nkwaji akoframrai. Na yakocham techia ye da wa bre mu apiafo. Anansisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji ye ntata. Onantefo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sedako kwampu. Kudom nante asase pese so twa ya. Ensiompo anka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muei. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de din mumpom ama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa. Oba de bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sumbo han. Bo wiase ade nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bomrane a. Ne di fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye fe wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obadi nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Adonfunum ye do bade ya wase se wahwe yensoma enato yasomie mu. Yes. Enam so for apostle ko AGYEMANG. Enam nim se de ahie mu. Ye be che otwedi ampo ya wanasem. Wien waso ne tie sempan. Enen sempan na eba no. Obadi ye se mfema wiase afa na nyina. Topic ni say Emma Npanyindie enya wo dansi wani munyam. Emma Npanyindie enya wo de ensini wani munyam. Manyini. Ma wo ba. Okay. Me wo ma. Npanyindie no. Npanyindie no. Okay. It is the same no. As wani so ade. Oh wow. Ma be ye director. Okay. Ma be ye MP. Okay. Me ye bank manager. Me na me ye doctor wa ase ha yi. Okay. Yesi me hene. Ma be ye sofo. Na nse me ye difo me hunu bani so me ka ba mu. Okay. Sese mi anka sama to me ka. Sese aduma mu anyina me na me ye watchman o. Oh wow. Ene wa chenyi watchman no. Ene wa bani din foforo. So ye property supervisor. Konanim. Sampeni ne we mu nyina no. Adwuma biara ye de be ma wo biara wo ye biara no. Ye very careful. Okay. Emma wo Npanyindie ni nya wo dansini wani monyam da bia. Sense e danse bo abeje adwuma na to ho no makọ. Wow. Die na wo ja to ho no. Wo be wo agya wo masaja. Be wo agya masa ena ben na wo yi. Agya ben na wo yi. Ena die nsu na wo da na di wo ade emu yi. Wo mesro. Omu nsu se wo buo kwan so o. Omu sro wo ni ye bim. Obade ya we hu ye mobo. Amen. Una ADC wa. Una MC. Una den. Una assembly man. Eni etie me ne. Ema wo Npanyindie no. Enye wo de. Ensene wani monyam. Sase Npanyindie ni monyam. Ma ma ode bi ba wo mu a. Ema wo acting bi a. Leta na wa se wo Npanyindie ni monyam no. Obade mie proma. Amen. Ene asam na eba no. Bomba eso obade hu mobo. Na ode wo mu biara wu ye. Oma won tretre no. Amen. Na nsa da be frasa asiso no. Na ni monyam bi a be pie wo Npanyindie mu no.
edi odom ne nwosere bia brew Yes. obadi enhira Amen. ti wa we anwaso Amen. and let the book of Deuteronomy. Okay. 11:19. Okay. And the topic e ba no ti asam no. Deuteronomy chapter 11 Bible ngasa. verse number 19. What? Yeti obade asem. Deuteronomy 11:19. Waso? What say? One for enchechra one ma. Ene mami papa frasi echechra wo ma. Kasa ho wo fitina mu. Kasa ho wo fitness and apostle kwad ma dia sem bia do me say. Emma wo mpani ni enya wo dansini wani munyam. Kasa ho wo kwan mu. Kasa ho wo kwam. Wonantie mu. Wonantiem. Wonnamu. Papa dama ya appointe wo a wo ko office no. Bla wo ko no dwene ho. Say na otwedi ampo ya we. Ade asem bia do me say me mfa ma wi ase. Yes. Npanyindie bi nto. But sabre wo ye jama obi papa ne ho. Obi maame ne ho. Sabre wo te say wo family ni mu. Wo ye panyina wo dwane. Eja wo ma. E wo mu school fees ho. Wo sisika ni fie. Enso wia nkodi di otwo ba. Yes. Wo wi nkakutire. Wi mponchitire ni nkrantieti. Very bad, very bad. Na wo be fia be power no say sika ni ho. Ke bia wo tie. Npanyindie mu na awo no. Abrante wo su wunyini ba. Ba bia wo keka ba no. Abraba ba na wo de ba no. Kaka utrim. Bible ma warning. What mo fa checha mo ma. Asem we fa checha wo ma. Kasa ho wo fitina mu. Ena wo na kasa wo fitire mu kire wo nkrofo. Kasa ho kwan so. Wo pointi obi wo ufie ahimfie da na wo yo hene. Wona mu su kasa ho. Wo yi obi a kire ni say ankane na nko onyo hene. Edi wo besi ni hin. Owe ni enu amada asebre. Ani osagefo. Ani osabari ma. Ani a friend saying bi wusa na me kan bo. So. Emma sampanyindie ni nyodo. Da bia. Me na me fe ba mesi. Ba fo esi mesi. Da asebre esi mesi. Emma no nya wo de o. Da bia. Ansini wani monyam. Da bi. Pasnia from Kwakumensa. And yet the Sibra Beso Dimbi Swamau. And yet the Banphobia Beso Dimbi Swamau. Yes. And then yet the Nanabia Beso Dimbi Swamau. Yes. Emma Sampanyindie now than Sini when Monyam. Da bia. Trone Castle. Bible Casachro. Yes. At the bra. You be point to so your penny be pack. Paul can some of 1 Corinthians 11:13. First Corinthians chapter 11. And now you got the memoir and Npanyindie yemphobia that's no many monyam. Na ma wie na misu. Wonim so bebu akonta. Obebu akonta. Nipa fam obebu wani mu ase. Onyankopon fam obebu atan. The Bible. Me pacho First Corinthians 13 verse 11. 13:11. Me ya abofra no. Paul so ya abofra no. Me kasa sa abofra. We are not content to Tito 3:1. Okay. I say Paul say me ya abofra. Me kasa sa abofra. Wakasa sa abofra. Me twene sa abofra. Enti bra wonya samre ma na ye de opedi aba ya samre ma wa ye panyini. Me twene sa abofra. Won worry na fo ba worry no awo ma. E so wi so ye panyini. Yes. Did say opanyini. Yes. Bible say Paul so ya abofra kasa sa abofra. Me twene sa abofra. Panyini no. Kwa Me twene sa abofra. Adri sa abofra. Me susu sa abofra. Osusu sa abofra. Me be ye pani. Wo be ye panyini no. Me kuma Francis Sam no. Good Francis Sam no. Period. Opanyini wo shi wo toilet so. Hey. Ogu hu ani mu ase. Well, Panyi bi she. Wa she fujon. Hey. oh no. So wa she. Toilet is so saying. Panyi bi gu ni wani mu ase. Okromfo. Penny, Panyi bi ada ni nsi achi hene. Hey. Still. Oda so twempra. Ba bi wati fi aduro yi. Ba dia wu yamabo. Amen. And na man wani di watam na nso unim. Da bia. Ama Npanyindie na ya wo desini wani monyam. Yes. Ana wo gu wani mu aso yon guys anim. Oba dia mfa ni senka. Amen. Ema wo Npanyindie nya wo desini wani monyam. Bebu wata wo de quotation baba begu awo. O partie. Hwenu anum TV no. Yes. Yanga wo fe. Wo za no ani. Enkofo bi sisu chen wo. Yes. Anse wo si so de wo de wan kasa check wo hu se wo dumu ba. Anse wo dumu ba. Yes. Wani manyam sai. Ekofom. O de mema so atranchie. Mema so atranchie. O ya shawo ni na sai o so wo fe.
na ja crown na just 5 minutes obi etimi fa kwa oh yes e beto brebi no obeja 3 hours no obi amefa rest o se sama no yes ma me ka na no bi che okwan ho sa animonyam no wo no bi che wo se no e be fe do brebi no obi gina no hu se e wo a no watwam ko yes eti abrabo fukro abadum pempenso adu kwa wiye yes na babrabo panso so adu pempenso so a adu kwa wiye ade power de boni o e wa wiye yes oba de fa de senka wo mi adwiri ni tie de atwo konkon ka kirawo eti bible ka sem ya cho Tito 3 chapter 3 verse 1 ababu ne nkasa osetie ozidi ayin ozidi ayin ozidi ayin osetie kai won wasi ben kai mo ne na won mre won ho ase no ye wo ba ye panyina bro won sa akwala so bro won si ma panyini e ma won paninie no original minister na wo ya no wo MP na wo ya no aye ni monyam na wo nya no say ni monyam ni bu respect oh yes value it mani nsumbu manyo bia no gya ye to abama no da bia ye wa ho fentra unimu a edi say ni monyam na won saka no bible say bu Npanyindie no bu respect one respect na ji won samua bible say be ya ketua boni ama wo okay hanwo nu tibi no entra kwa na yamo ke no TV no kra na nyabo kai me na me kai mo ne na mo mra ho ase na wa bro ho ase e ma won Npanyindie ani tumi wodo a won saka abrantie na onu tie bi ni mra ne ho ase ma wo na wo so bro ho ase ma ni monyam na wanya no anu na chichiriti ohini wa hu ame mintimi nkwachecha ahiniam de na so nana ohini bi unye die konya peye ma obi bi de to nsa na kai wo say wura ba bi a dwini huni say wo panyini e da won nsa no e ka bi kirawo e ti wonto nsa e ka bi kirawo ana abrantie so hia baba obi hiawo na te twoba na panyinu sai awei ahin we fesan ahin ne we ni da won nsa me mo boni amadi o me na hallelujah amen no ha fam no ahunu se wo ya ye panyini boni na wa he leta be se kaki pieto aya leta be se kaki pieto Umu Npanyindie no na tutu ntuma ti choba na tutu je choba na sam kura na bro dagbatam wabro oh nana Umu Npanyindie no bibi biara ye hwe se bia ye Npanyindie respect ba se men kancha wonne for buone ni die ma yes wonye setie na won siesie wo ho na wa hallelujah amen enyo taya babo da bia enyo kota be show da bia enyo wontuma abetutu o da bi wahini hwenu wankokom ni paniewu wodi agwa wagu ahini no fi obade afane sanka wo wami adwene ne bu panyin na wodi na ni wani monyam no enne man kofo kotokoto wo do tie babo was na wonye setie won siesie ohuma adwuma pa bia won siesie ohuma adwuma pa bia wo ya ebe hye wo man na ni monyam enye nsamfo woni obiara ho nsapro hallelujah amen abanti o wadwuma bla ho ase yes ya forward mo bi branch wo wura adwuma nu ana tie ye no wura ho e de na de wura ho no wo so Npanyindie mu na wo no wo ye adwuma wa hin ba bia wo ye adwuma na to ho Npanyindie mu no utu ho se me ye adwuma wa ha me mo bobi di batu wan kasa bo wadwuma sha ho wo di sa adwuma tu ho ana wo respect sa ni mo nyam da e be yi wadie na be hu smoothness level Npanyindie be free won sa no sa dan na be hu ni sa wodi nsamfo wodi ngwasi asam obodi amfa ne senka wo mi adwiri ni wonyu free to me die biara akutia de pese say wani manyamu hallelujah bible say respect it wonye better ye better wonye tutupe menye den menye tutupe wonyi ojuo nyina di chire nipa panyini menyu su amadi yokoyi ko bia wo life don't make it kabi da bia make it kabi now yokoyi ko no wanya no sa koyi ko for na to aba if you are listening to me yes onyo koyi ko bato no do ba ye ona wodu be wadui
Body man just Amen. o mi adwene Amen. eti be some wani mra house headmaster can we why a teacher pen Yes. and you so fit na be headmaster etu free baby na we be do bu sa baby a wujina no Yes. bu respect Animounyam no bu sa animounyam no Yes. emu obi mfa bibi mesa wani animounyam That be. obari awen we mobo Amen. and the topic is emma Npanyindie bi enya wo de ensene wani animounyam mi so obi su sabre akai se okoma ni Npanyindie bi kwa yere de asi na animounyam na bono yeso hiriba ne papa ti ase asofu de wo komu asofu bi se de o mo tiatia ni panya yize ai so for japa pitani timi etimi ma read the blow ade na abeka Onu no beef na. wo wi na ti o wi no asakoka wo de tie do abeka say amen. Put your hand together for Jesus. No, some things is very painful. Say amen. Put your hand together for Jesus. No, some things is very painful. be born with them Say amen. Put your hand together for Jesus. No, some things is very painful. Say amen. Put your hand together for Jesus. No, some things is very painful. Say amen. Put your hand together for Jesus. Your bad behavior will expose you. Oh. Media beto no. Yes, okundi no. And if your capability are weak, your bad behavior will expose you. Ekoma ba mu mpanyimfo. Biara. Ekoma obi o bank manager, ekoma obi biara. If your capability are weak, your bad behavior will expose you. Amen. The Bible, when you put knees for them, or can say me Moses. Oh, the book of Exodus. Exodus 18, 21. Verse 21. What's the one so? Your memu nyina mu merima woye den. Me pa cho see ye number 1. Ye merima woye den. Woye den. Memo woye di that's capable men. Yes. Capable men. Now go you. And the next thing you go pop capable men there. And ya dey one positive, we be negative. Oh yes. Ye there. They just ye ko yi obi o ye capable men there. Ni ko obi sunya. Obi sunya. Hallelujah. Amen. Ekita negative and positive. Oh yes. And you duplicator. Ebe original. Yes. And you original. Ebe duplicate. What does it? And you positive. Ebe negative. Okay. And you banchia. Ebe control banchia. Yes. And I dankasa. Yes. Oba dia vanessa ncha. Amen. It was isafo yimpanyimfo a. Omunyi won na wa yedai. Wedding. Na wo so nyankopon. Wow. Hallelujah. Amen. They are God fearing. Yenyi won was so nyankopon. Na wo ya no kwafo. No yedai anokwafo. Trustworthy. Wow. Panyindie na sabre wo yi. Oya e pani bi. Ekomo obi bia o hwa Obi biara. Sabre wo aduma bi wo ye kakai too much. Kakai. Aso ye dem krofo bi da no ye aduma. Dukulem. Any sort oni nwan na adwuma nta no. Omuni hwa oni hwa. Na asofodie ma bi di asofodie ni di to no. Memba yi fom na de na so hunu kwan ye obefa so be handa de. Eno ye me chaw di mu. Why? Aso why dey? O chaw bi di mu. Obi odi bonding here but obi wa just why just 1 2 1 3 1 2. I gotta catch you say hallelujah. Amen. And one TV no. Yes. And try. A man penny dey nya wo dancing we Animounyam. That be. Ni pano was ye nyu wo capable. Yes. And the me smile make come media bom say if what If your capabilities are weak, your bad behavior will expose you. Simple. Bible was to rough. I am any Obedience no. Free man score. Hey. Free man score. Huh? Penalty. Oh. Hallelujah. Amen. About the Vanessa. Amen. Omi adwiri no. Amen. And then what do you Yes. Paul.
ye nana Moses kasa no onyankopon na man say instruction. Yes. Ti sanyema we na ne ye de be check it. Number 1. One dene. No so nyankopon. No so nyankopon. Wo ya nokwafo. No wo ye den. Anokwafo. Na wonye sikani bre. Wonye sikani bre. Jia. Wo hia papa. Wonye sikani bre. Wo hia pa. Wonye sikani bre. Sikani bre nti panyi bi wanyini so akromfo. Yes. Panyi bi ni nokure, oni nokure. Oni nokure. Ojeje me de bekwa koye we ni wo de akoya ade foforo wadi. Amani monyamu a wo no wase no. Mo menye sa Na wo yesunsu abetratra wo mu. Wo yesunsu ugidi eno obije ye. Na wo se nyankopon no hwan. My church members kura kuma adane because of your GDNT. And I'm not talking about faith too. Dear ugidi. Me koto Bible. Now we now Bible na to. Na o dia court. Etino exposu. Ntemfa wo Yesu sum ntra mu obi anu ni challenge. About ye mi adwene nu. Amen. Mpanyinie wudi ni nya wode na nsa wani monyam Dabi. O mpanyinie wo mu no mpanyinie wudi ni nya woda wani monyam be sei later be wie na aka wo nkwa na wusi ho se mighty power as na sa ba no bi anum wa wie ma bottle no hwie nya dan enim na adid na me se anum wo pen na fa hwie ni mu na nka wo ye duro bi mo nkrofo bi pen ba se sei di anum nti aka bottle hunu na dan I say Fanta. Oh, you buy that is a milk kitchen sink. Well, I do babo chaskele. Yes. Well, I do babo chaskele. You claim what? Best man can make any see one may be warm. Yes. But in the 2 no milk any free moon. I am milk kitchen sink. Little chance in Hunu. As soon as for swap beyond. One when him Tamana we Milono. Oma won penny near year with deck. Asini wani monyam and why dane me kitchensi hunu mi lo chansi hunu and no say nkola do bonkro omodo bebo oba de mpa ni sanka omi adwini ni ma wadwen ye sharp wani mra ho so e ma mpani ni awudi ni nyadan enya wodan sini wani monyam baba ma woni we are not going to tell me 113 Deuteronomy chapter 1 baba ni nkasa verse 13 what munyi emelema enyansafo baba su yanyifo emelema enyansafo emema den enyansafo emema enyansafo ni animdefo emema enyansafo ni mema den animdefo omodanso mema enyansafo ni mema animdefo etu na po no kra no o po bi di na di ade bi enu o pe ko kan bra ye to aba no anya sa kasa na o mo kan o bra o mo tie konwa so yes bebu amu bebu waten both two party bia mu nipa bi edu abato so kasa o mo kasa che enya no ye de ye hunu o ma me advantage ye ma amen to bon say sa party no ho be say obi akono bi ma na je say obi hu abaye hi yes yes obi abaye na no wa ye hi na obi aye me yiri na de sa me wa oba de mfa ne senka o mi adwunu me de onyanko pass mam say me nkasa nkyere mu o ma wo mpani ye yomba wuti na ye ye wa benya post abenya post wa man mpani ye na ye wo dasi wani monyam oba de man dias ye mra o mi adwunu ran wanu mu tv na me kasa kyera wo de ba na betimi atrase anyi na che na ni monyam be kwaso atra wo so oba de mfa nwosra megu obi wo hono mu a wanyini enso na nkanya gohu nyankopon mpani nyini but wanyini wanyini o oya panyini enso mpani die nsa no wow oh yes no sana di kwa wade mu so atie okay obi on mu a sabe bi oya warefo okay ontia me si fie no to mi na to tv mi na to fridge to mi inside rough omo di wodro no wo ma nyina ku okay mu dinsam no atu fo na tro ba say fufo no atu atro na be me na butu nkwan no so no fie baba wa hwen nkwan mu na o butu gu won for hwenam ne wo say duenya muyi mama nyansafo babu si yin mama dan nyansafo mama nyansafo ni animdefo eni animdi cha se obi tbenyim ehu nyansa nanso ni nimdi a unyansa de be nyansa bone wo di nya bebo nyansa kro no nimdi ne be kanyansa no a na ma watinya atinya asuo nyankopon tie babo muyi mama nyansafo yin mama nyansafo ni animdefo a kan eni ndifo a wodanso
Odanso. Yes. Nti ye baba ye election. Na wo so be gina bia. E se wo check sa nyama we bi. Se bi ni wa blabba mu a emfa wo tire wo bo. Ene we friends say CV akura wo. Wate? Ha, ene degree wa bubuo. Enya ne ye hia. Da bi. Nye ne ye hia. Da bi. Ye hia du osuro Nyankopon. Yes. Oba de mi adwene no. Amen. Yay! Oba de hu yamabo. Amen. Wonim so nya contractor. Don't force yourself. Kwanfu a wo ye. Contractor. Npanyindie mu anu no na wo do wanya contract wo say no wo say ni Animounyam no kwanfu a wo ye ti nkrofo nam kwan so nyina kasa tia wo Yes. nkrofo nam kwan so nyina kasa tia wo ba de mfa ne sanka wo mi adwene no wo mu se kwanfu no mu se kwan na ni awie ye pa o man mpanyindie na ye o de mpanyindie aye o de ni se wo younger wanya sa contract any time mpanyindie no na aye o de na didi nsamfo to be broke road rough small boat yeah who crop police are protocol police said who from bank away On fata kra. and so by we kokoti bi awoye kokoti small boy soldiers in panyin fon kwam bi ebusa na wo young na nse wo kokro mu a wo nya wo ma wo ni hwe wa stop we Wa stop we stop we ni mpeni ni ni soldier no ye no wow, Npanyindie so jatumi kakra ne wonya ya no. O dia stop way. O dia stop way. Atie panyin mu pass I masan. I will discipline you. O be discipline panyin no. Why ya wo dia yin? O green na. Do she green green say wo no tie o din buade. You guy. Na be do he. To betia small boy so jani bi wa wo. Ko panyin bia no akasa mani atia no. Yes. Ema wo Npanyindie wodie no post na wanya no ema ne nya wo dansiri wani Animounyam Da bi. mo because papa police we die metene so anama sorry mami police we die metene so anama sorry papa soldier we die bank manager we eba doctor we wo yare kra na du nanim pe ni komodie se no beka sakra na ho aye den ato doctor we mu na koso na me da ka jose misi yam ya doctor we mu na wo si ho yo ma sibia we obeso obi wo anu a wa ba nchen no oni di nkobo kra no won sem bi wan ko nka Da bi. Yeah. but oni ne kasa na ena doctor ena me hanso me timi ase adwe but when you start here pe odi ne dwe ne beko Ndukulim. odi ne dwe ne beko nurse ni young girl edi na we yi oni mo operation ye wodi ani se obepa kro ni Enwa. kro ni na umi wo se wo di jai salado kita phone no twa selfie oba de vani sanka wo mi adwiri ni adwuma na wo yi na ye wani Animounyam e ma wo Npanyindie green nurse na wo ade green out and wo check no anya ba ne nya wo dansiri wani Animounyam ade say hey ma pacho a nurse need to do one. Why akosia manza de bi na wan mo dem so all night the penasemo oh wow am for can penasemo wow ba ko bi ni she ho ye wan ya ba ko bi no kokko bi no na e won odi ni kokko achi o odi ni kokko achi da AGYEMANG pakiti odi ni kokko achi mesramo e twa so odi ni kokko achi apo ho se ni Animounyam house in Kekano change. Oh, what the Mbani Sanka? Amen. Says a dear penny, I say, I must happen in Yena with their silly when Animounyam. Okasanya de Npanyindie. What you invented then? We are dishing today. That is in Yana did to Mutimidi. Da bi. I said, when what dish ye, we are cancer war dish to bet media DNT. When Jim or Towers, as I did here to an Abusia penny transit boom control was what Jim, and 20 the idea when ye. One on penny in the Shidia copy Maya with Desi when Animounyam. I'm another say when Animounyam. Rings are rough. No young boys, Namu, young Crawford, Manamu in the gato. Na di dia ba ko priso be dia komia and when we tell you when I say Animounyam no Yes. oba dia ba dia say what ti preacher me preacher as well Yes. obi say won dia say obi ka say this way the craze me the craze oba dia fa ba ncha Amen. what the who is what this year pet won say we Npanyindie Yes. won say dey betimi ato no start yesu nyansa no abo ade hidie no ban yey oba dia fa ni senka no abo ho ban what do I this hidie ni ahimfie na wo fie ni jimi ama ntima Npanyindie na ya wo de
esi wani mo nyama da ache won sabeka asa bi da didie tu mpanyifo punkunta se won deserve ya de ma wanya yie won fata komia no eno nche sa didie ntu wo ato but won fata oba de fani sanka omi adwiri ni wo dia sisa Ye man nyansafo. wasi dia yenyi mmeri ma nyansafo Ene ani bidifo. ene mmeri yenyi bidifo omo danso Yes. on Npanyindie fata wom Yes. Ghana yenyi ni ngu babia ni ngu kwa fa so yibie ya de so akọ school na go kabrofo eno anu are chese what amen. Not their big penny be, not their Wura bank, not the Wura office be, not the code department be so. No, for arrogant. Yes. Yes, or Be. sit your tower and sing be penny, I want your penny, Wura office out and kill our but the bang bang, so if you want, Gladiba, the bang bang, San a tear of fear, me mate papa no be a corampas. If you penny now, we dig a canoe. Will you slow? the drama press through Obi a upie fia da onko ko nyina dwane wo say ya de papa There be. ana ni mi America no ni kwen you be fa tutum aburo na nkoko no ama ti ayo if you listen to Kwajima tini ututu aburo na tutugu won ketenkete ma nkoko na nkoko ni betwa wo ya den ehia omodo nkoko ni be but aburo kro na obi se tutu agu ni sam say do ba twon no nkoko be dwane Yes. so the man nkoko kunyanti de America na so Abayati asia. nkoko na bro no obi tutu ye no nkoko ni jina o ma nwane tutugu wa na o mo so won anim ana obi so betutu aburo kro na abi na de wo a wo to aburo no wo to de abura akoko no ndi akoko asa kokun aburo so aburo no ya tu aburo no wo ye den odwane nipa bi su na ma kire wo Yes. nipa bi su Nukulim. and ma kire wo opam nipa kwan yi ofa so to aburo man kokko no ye bad on kani pam ma no ho There be. kwan yi ofa so to aburo man kokko no epam nkokko no Yes. epam nkokko no and so na aburo na me tutu na aburo na me dia aburo na mo no mo ko obua wo tu aburo na aburo wom oba de mba ne sanka wo mi adwini Bible kasa kire wo What's when you man nyansafo? Mary Madan enyansafo Ene ani bidifo. Our dance. we are Hebrew chapter 12 verse 15 our dance Amofo mu tisi atitire ma ye me. fo mu nsisi atitire ma ono oba ade ya wo Yes. wo di panyini a wo nso nyame menni yes Be. na Npanyindie akodi di nkrofo bi nsam na mo say no obo anu onim say oni wa nya nkyerɛkyerɛ bia ɛfa Npanyindie ho enti na oba ne na me so tunufo de so ma na ne me na onani ma ne ho so to beka sa apostle Kwajima wa boa me ampa me frase me ne me wekesa kasa yie me frase no ananti yie me frase ne me yire di nkomo yie me frase mi mi kwa kasa yie me frase ka me maba me ho oba de mfa ne sanka wo mi adwiri me fe ne hu sampa wo panyini ampa tie the book of Hebrews chapter 12 verse 15 kan wan kwa yesa akwa we Verse 15. What's munhwe yie. wasi bunya dan Munhwe yie. No bi amfri nyankopon adom no no anka. bi mfri nyankopon adom no wanya dan anka echi kwa mbenso Na onwiri hiri bi enye no onwiri bi mfri wabla bobi ni ye bi mfa mfri wabla bom na amfa kekanya amekeka wo wo ye identity dan ana me na me hasafo no so wa wo na hasafo no so bro ho ase fa wo da se hasafo no so bro ho ase twokasa young boy wa be elder ayo tinya ye obuo no nipa di bo nyankopon no ana odi ehunu wo mobo ana odi ama o na ka ba nipa family mfie mu anko anyini chen but wo bie wano a unwu panyu hu so obi wo dam ho no obu ni bu mokra nle no ne bakra o ma kwami kwabu shebu mo hallelujah Amen. oba de mba ne sanka Amen. hanu anu TV no entra kwa na amwo young boy filling station ajira aye petrol da bu o ugu diesel umusi umujonso hallelujah Amen. so so onton nwi so otonja aba oba de mba ne sanka Amen. mesu Npanyindie no no oba de man dia sia Amen.
tie Bible mo hwe no obi anyo tamanfo he no obi anani nyamanfo ni mpanyindie nim ana ohuhu ni se eso hwe no anye ohuni mpanyindie no wo de rensa wo sa wadi monyam mpanyindie yi kwinse ni bi kire me yi ba kuma me mpanyindie wei what post who educated who the nyanam de ahwe panyini wa sempanyindie no The face with the Nkyene. Henderson! Oh, wow! Coutinho has locked on up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with the Nkyene. Henderson! Oh, wow! I said Animounyam no. Coutinho has robbed. When you ohuni. When you dani ohuni. Face to face with the When you dani ohuni, just when winning. That be when more Francis Salmon or the from Francia Chivi, or the from Francia Rimpetashi, and yet you are winning Npanyindie, and yet Yimi Abaye Penny, and just say, wait, Npanyindie Fatano, that be about the man just when I'm Moyabacoso, can also in Npanyindie. Honestly, I don't Npanyindie. On no confront, no back. We papa don't know. When him, as I'm back. Npanyindie no the beer adanyo huni won mpanyin brem Did you Npanyindie? ti do Npanyindie ni ya no How's obi di Npanyindie ashe first achenye ma second and third no we di Npanyindie no ashe reverse di Npanyindie no ashe reverse o trials of ashe first so enye still ashe reverse o trials of still Npanyindie ashe reverse I said Animounyam no we be papa no o ba so na kase sika ni fie enso ba no abro yes but so they say ontimi twene ba school fees ne ba yare wo so oni sika enso ontimi nya bi ekọ backwards ne bitimi di kwanachi oba de man ti asa amen tie ba bo no hwe no obi anyo ohuni papa yi dani ohuni se eso oton na bakan Bible si so wo ye no anani ohuni o nani ohuni se eso oton na bakan so oton dan na bakan oton na bakan agie aduane kro hallelujah amen obese ubese Npanyindie no fi wabakan Npanyindie obenani esaw asano woni se actually asano uti yeye waba na ba power anya ma post asano u post ko na kokko mu post eso ya mo bi ehu ami apamo post na nye poster eye poster obi ani hunu kokko mu post ko ya chew ba dia man dia se amen woni se actually no and no bitimi di na ban na aba no de kasa no sa enyo ye ne wo so and no de kasa o sa ye ne wo so ne Npanyindie bi di ma o but wo se no yeah sure wo di ye ne wo so no keke sa Npanyindie keke no wo di jimi dileta no be say ye ne wo so na Animounyam no ya ban na aba no wo de be say wa Animounyam tebe to bire bi wa ban be ko be sa ba be ba no na wo ni obi abo wa to wo se wo yo mambofo tebe to bire bi ni mi sure position won san ka bi da because ye hunu wa tie oba de mfanti ase mra onyago pot so ohwem o ohwem abamu mpanyfo mu swaye o mo kwa de mo swaye chire some de obuone ni de be man kufo swaye ron swaye mahama swaye asami swaye na kufo de swaye mu nyina obi answa pejamensa na de twatwo no kwa na emeda no so help me God man ka say so help me nananom man ka say so help me nkonya so help me Mpanche so help me Nya so help me Apple who you so the creator it means munim say you obi obo so ba asase and Mpanche mu wie no mama mu Npanyindie na anya mu dai ansini mu Animounyam tara parliamentarians so monso da mba parliament munya wura wona ya to be wi mu wura wona musu bu sai kire wo man no musu ai kire wo man no mo hwe no obi aye huhudi mo hwe no obi anani huhuni wo ni Npanyindie so ton na baka
so muni penny no ton in penny near and the Jedian the Jedian dear. When you say actually, or person can saka send me that's what power and so a pound. What did you say? You share chili quant inside then. What in them penny near be what when son keep putting ye. Now the buy man penny with the same money Monyamudia. I bet to be nobody is so rich as some penny and inside day. Can one TV no? Nobody Casachi. Yes. Auntie. Can one TV no? I'm saying go for sense you can yes, but my casa semia kaka my preaching about but me the Bible teach proper mining. Okay, very good. So saying to Argentina mudaso ebi mu ekot dija ekot to excavate them. What bro man muni excavators. What she near then? Ayi obi na ma penya ne dabro so and odi jatum. Odi jatum. To bi hwe bia na me wra ho. To de bia wabra yinsuo to yinsuo yi betinye yi oman mu kran ye ni bi ye di yi kwan dabi what is saying na mesin gogo baby a mu say sefe ye bi di yi kwan ne di yi di si di ti gotam ni di wo shini wi asai eno so muhammad na ye no so ma still around what is sakono and then ye di simple ko ti obi kra wie kra na fa o ti operator ne ka ho na for operator ne ko say amra wa nyina o be level yes. Mamu dia level amra no ma yiri nyina wo shi na wa say no mfa so bi ani so wa man paninye na ya desi wani monyam yes o dia emi adwininim amen ti no se wo panim difo wo panyansafo yes kitobo men yes panim difo panyansafo dukrema ijatum asino Chisibia aqua. Where but I'm in Pakasan wache. Some boys so casa so chikla. Yes. Which is a casafono. Who sends your neck? Now that me chairman and yasam. Min chairman soon yasam. Casan and Pacasano. Mitimamu Macasabiama. Casania Casafi na Basekao. But men chima say, when men chima had your way. Men chima, Moses Summer, they all look at government and the Guanum. You've been when you quite, you've been coming, you've been gotten, you've been to try. Master, you throw now, and you will be one more. At time too much. Obia will be no man in Npanyindie and no. Yes. Obino supervisor you. Obia man in Npanyindie there and the sin Animounyam. Yes. Say me ti obi so enye tutu e wuhia ga am say ni atuntu okuno onya be so be kum kokko radio yes I don't know why if you are that be president oba dia man ti asia amen a preach about proper mining stretch me the Bible na kire ye tu china wa gina excavator no simple what your operator na transo oton we chest na kwache me do kwa yedman na jao anyina na gugu ano mo level ya chi boys na pe mu di nua ma om mu nua wo shi ni om kwai fa so be na anya free so fa so bie ni so rent no kwa rent ba kwa rent for from you dukremo na dia ya so be wu say excavator eri road e fa ni kabe de na yo ya Adiamant ya se amen ye be won mu a ye nya bote kaka wo ye mpani ni anum Npanyindie ni nya wo dansiri wani monyam oba de mie proma ne ma hallelujah na ni wadomre me se galamse no he muti pese twa mo frɛ mahama na mo frɛ ne kufuado no mo nyina metra one place Christian council na ndem koye no ankofo kaseti ame okwa me ha me kaseti a obusi ba ko bompa nya mpucho na mo ko bompa asofo de mo hye bia e bompa e hwe na mo kowe mo situation o ma kura very good mo kasa nkyerɛ se mo mienu nya mo metra na mo kasa ye nyina ni nya ho simple no free party be general secretary no friend the party chairman no from you nyina be come president and vice president aba no nyina be transe party member for nyina be no nyina so mo nsa ye nyina pejo mo aka ntam se aka se ye gyina ready din se ye nyina ye nyintum ye nyina pese ye bonso ho ban no atia se no mo nyina sa atum se ye nka se ye ntu
garamse ne momu no ye betu won kwampa so what ya say na nyansa bi mra ye kasa mu ni ehunu ase wesi betu wesi entu wesi betu wesi entu ya jeni sa wete sam kanwa man pedi ni na anya odesi wani monyamo Debi yes abe how Hotel Tire Road why one side and one side here futro what's the one side passengers in you baby omfa uja kwanchan obi agina and also oh okay sorry yati you better near say no no papa nyabote na dia omo a omfa kwa no so na onye omkasa sa no yes uni ma me catch obadi emfanti asia ma amen e ma Npanyindie enya wodansi wani monyam Debi uri ura so fufia e was pato so for yiri biena no a amani so for maame ye wo podi enfo ye from asafo maame ye no ne konda na chi ujimi I'm telling you ujimi die wonu a church member some funa utuma wom to so ku ya so for nti abadi man dia se amen hey sister maame papa a wutie mi emma Npanyindie wudi no bukman hey girls na o je no yes girls na we a chairman we station we a chairman we a chairman o manu zo Debi hey station one I chairman Drivers but you kasa nye you will be able to drivers enye as the drivers here na to abama say be chairman Suya kasa obadi emi pro ne ma ofa omo a wo nya kasa da tuka bible Colossians chapter 4 verses 10 bible Colossians bible chapter kasa 4 o se de yen verse 6 was it mama kasa mu mrenyam bible si yen dan mama kasa mu mrenyam da enchiri wom oh no ma kasa wa dan abenyam o kasa wa benyam o kasa wa benyam ma o kasa ne mrenyam da enchiri wom e ma Npanyindie ni nya wo da mentutu nsamfo na ma wo se de ese mu bua obiara hu se de obi kasa wodi mwa be dan obe ansa matuma Npanyindie ni wo desini wani monyamu a agya wadwa wotutu nsam bia obadi emi proma omi adwene nim wotu kan the book of Ephesians chapter 4 verse 29 Ephesians 4 verse 29 what a moment asama enfra biara efehwo wiye obeye panyini a henu ama asama enfra enfri monum ensem ya enfri wanum ma ne mama asamu a emankoso enkoso ne hia na asem ni hia ne adomo odi adomo ne kade tie ya di adomo no mani wani so sa adomo no but enu na me tu say sam Npanyindie no respect muya no ya yi anu ya bobone ebufuo no aka no bobone ene ebufuo wudi obobodi achia bobone yes ebufu bone yes yenyin free yemu anu krokro ebususam ene bone muine nyina free mu wo bra wudi panyini mama mo yamunya yi ma wo yamunya na hyehyemu ma wo yamuhyehyeu ma wo yamuhyehyeu nyatima panyini nyatima adwuma wo dan no ni tema ba akokora woni tema wo Npanyindie na ya wo dasi wani monyam verse 25 obi abadwuma so ya ne yam ya ne ya na nsie school for exam si o mu chiro yi obi awo mo hwe nkwala yi ya from simple invigilators yi obi aye very aggressive serious as nkwala ne ko university JJ nkwala nyama yi hu pejansa juso dia kwala pejansa opi obekwa kotu apo makwala juso gu no toilet dia kwala ana mutimi Npanyindie bi mo de che wani monyam sa ya pa no okoto di na chi no okojo sa to klapo bia no agye fini nsa no invigilate no onyu nso ojo sa onya wompie oja mama mo yamu hyehyema mo mama mo yamu hyehyema ya nkrofo ma mama yamu hyehyema eti abale sa no obi ehu kaka ehu
nkola no the wa acting the wa kan ti obi wa talent the not no popo che wan ti antwe hambre kipe ni ojam once ojam die mu hunu nyansa so nkoyin ni draws yes ojam ni die mu nyansa so obi nkoyin ne fe okoji ni draws fe don fa poma wa me hu bi ewura nkola anim etiama mo nsire nkola na nkola ni feel happy akwa mu bit na twane exams no but hey, how are you going? Hey, come on, stand up, come on, sit down. Sanyama wait to be the Hushan Kolemu. And I walk front no. Hey, Django Efe. I will compose Hushan any water. Hey. So, on you go, no safe, my imagination. Phenomena. I don't know. I sat on the record. We MP power when the students say why obey penny class tells our records. Record. They was record. Okocho no one yeah. About your monk of every monk ni college so ye. Amen. Oh, yeah. About you. You grow. I'm not penny near with dancing when Animounyam. Mama yamu simo mummy uye penyin ama uye nyai atitima yes penny onitima enso unye penyin ne mu bibi dibre na ato ohine onitima dibre na ato yes ocheme onitima dibre na ato yes MP onitima dibre na ato yes nimbanka minister onitima dibre na ato policeman onitima dibre na ato yes disanye mu wa mu a me bani part 2 ni so ayembehew and the one e menye dibre no manya time no mo say sa Npanyindie Animounyam ni nyina o makatua omawie ne ya omawie ne ya o de tie na fa ma Npanyindie nya wo danse ni Animounyam oba de mfanti ase amra omi akoma nu ura so fi a onyekopa ma won ni wo tesodi ka 5 na bo nkasa ni anko Thessalonians chapter 5 5:17 Verse 17. Aye. Yenti obo ade ase. We are not confessed Timothy 3:13. Okay. 5:17. You ras for them atie. Was munya mpaibo. Baba my warning. O se nya mpaibo, ye mo mpaibo so dem. Right. Munna ase ade nyina mu Onyankopon pe Kristo Yesu mu. Nyenye di Onyankopon pe wo Kristo Yesu. Yes. 1 Timothy chapter 5. Cause where? Verse 17. Verse 17. Etifia sam. O se menga say. Mpanyimfo. O se mpanyimfo. Mpanyimfo a. Wo hwa asafo no so yi. Asafo no so yi. Wo mpanyimfo hwa asafo no so yi no. Won fa anidie emmo ho. Won so ama won ye fa anidie mamo. Etipanyi sofo wura so na church be mesi dey. Sorry. Yes. Papa. O bu edi ama. Respect say obu no. Yes. How to talk to your members. Papa. Sana the Bible mu a. When you pass on my one with the book of Romans. Okay. Romans chapter 10. We are about to when so. Okay. We are so we are not Romans. Okay. What Mpanyimfo asafo so yi no. Won fa adidie mo ho ni woni. Ye adidie mo ho ni oni. Ne titiri wo no. Won wo ye asenka ne kyerɛkyerɛ ho adwuma. Verse number 18. Verse 18. Atwere ne sedie. Na twere ne sedie. Ya kama ye ne say ye Npanyindie ma Mpanyim. Yes. Tin sofo ba. Ye di obuo man ani die man. Very good. Ye besin company abamu nso nya himfie nso a ye nkoye de Bible kan ho. Romans chapter 13. 13. Verse number 1. Verse 1. Yani omani tamasam. Efe yani oman nso mpanyimfo nso ntamu asem. Mama akra nyina mo ho ase. Onyankopon se Yesu ye ma ye ho ase ma ye mpanyimfo ministers president ne vice ne mpanyimfo kan ye ho nyina. Ehye tumi e wadu mo se tumi na yankase ye koto aba ma won so omedi Yesu ye tumi biara ni ho. Wa se tumi biara ni Onyankopon se je free Nyankopon kwai na to tumi ho no tumi ho no Onyankopon na asato wa shato nti dia mu di mrama ye di so etubasa unkwa president nkwa minister nkwa na traffic chi otimi fa one way. Yes. Modi mo kasi ba he na kasi ya den park mo kom kan obi kwa girl tumi ho no Onyankopon na asato wa shato o di so obi a ni tumi di asie no obi a ni tumi di asie no onde Onyankopon asato di asie na wo ba ye ni abebu mo obi a obu animtia no wo bu tumi no Onyankopon di tumi na ma wo respect
Tony Yago Pobedies, if you don't know, I'm telling you today. Ati, with the more abuse to me, no. Diamope. For 2 minutes, Diamope. For 2 minutes, Maya Chrono. For 2 minutes, for 2 minutes, and you. For 2 minutes, Diamope. Packet. When we come shop. Okay. Oh. 2 minutes, I saw I went to Yan. One was Sano. Yes, you are talking with me, Yamami. Young called Jerry Robbins. I'm Jerry Robbins. Jerry Robbins, the guitar Kufra. Jerry Robbins, from Family, Muria Jerry Robbins, Jerry Jerry Robbins, the name San Peja. Yeah. So Peja cross. Yes. Jerry Robbins, young girl. Yamasico president for. President for so Peja. Okay. Hey. Oh. Atami so peja holy bible. Oh, yango mama. Eh, mama so peja na kofuna. Okay. Yango nanado. Dana so peja ndi yeah. Watrimu kasia pa. Obi apo jemu nyina ma so ya kire ye. Enti ye di opuoni ni die na de be mamu. Enti mo hye mra za musumu di mra no so bi. Enti die na ma hye de ama ye. Oba de wu yamabo. To can the book of First Samuel 14. Mo ama hye. Ma kasa ma hye. Ye be sumo man no. Ye be sumo man no. One am so be sumo man no. 14:24. And 24. 24. And 24. So I said their money. So I said their money. Na the Israel no about First Samuel 15 verse 2 to 11. Young God. Okay. Na the Israel man daro. Then the Israel man o man in the for man ejija. And I saw count on money time say. And I saw count man in time say. And no mean count of the minute to be entitled to the best. My tomato for so red. No mean to kuntu hiase. Antimi kuntu matam for. It get tight. It o man will be an aduane nka na no. It will be an aduane nka na no wo manim. O man na du kwaye mo. Man nyina pray. So me pray. No be bia be di mra so. Odu kwaye mo no. Odu kwaye mo no. Na ewo wo fam. Na wo wo fam. O man du kwaye mo. O du kwaye mo no. Na che. Na he. Na ewo no so. Ewo no so. Na so obi afa ne satan kan na no. O man man so say wo na so mo do mo nsabe dan because o man obey. If you say no mo so antam no. Say entitled about. But I in few boys ni be there. I in few boys ni be there. Yes, you not time there. Jonathan there. Neja Erika o man Neja ne so. O come on. Jonathan there. Neja kan tam no. One thing here. O de pome kura no. And onu do a wona so no obi anti bi nie no. Pome kura no. O de anoka ewu ni bi. Fogu man so ya say kwanta no. No de nu wonum. Bam. I know the corner no. No di wono. Na ne so tete no. Na enkrofo ko ba ka say. What the aka e don mo kan. Wo papa no hene. What can tam say ye kwasi ye hu wono. Eno me so obi na me di ene. Me kan sa se ya na me kan besi say eni bi wa ya bra. Enso be pom no na mpanyimfo na abra de no. Ai. Yabra. Adi achi Jonathan de na kase so ye. Na kan tam pese so friendly by Jonathan. What from? Yes. Go what from? So ya jahai. Iba na di wono. Ready wono. O ka so bi mo so fo ba fuma ya impanish no. Debi. Ya impanish ya nkananim. My church member ya. Ade na so fo bi kan wasam. Edi tia church member bi. O just say free medicine go no. Ni ba ye big tifio no. Yes. Ni ba ye big tifio. Wa ye bia. Ni ba ye big tifio. Ni ba ye big tifio. Enya twumsu. Yes. What is here? Enya twumsu. Ena me di unye capable. Debi. Unye capable. Waja a dominant Cause waja a dominant tam. And no me ko bi obedi de na. So obi bia mfa bibia nkana no. Nenso na enkrofo de topiti. Nanso nyankofo ni topiti. Ene Jonathan kan say. Jonathan can say. Meja ahasasi. Meja hasasi. Mo hwe se me kan wura kakra bi hwe ye. Me kan wo kakra bi hwe ye. Mani so atete me. Mani so atete me. Anwode na from mu ko. Anwode na from mu ko. Eti tempanga kase ka so free Jonathan. So Jonathan do hawaba. Panyina kan ba na hye na moto. Am o man na di nkuguo. Man na di nkuguo. Man di nkuguo sense. Omo kan tam no mu ni tam no so bi. No be ntam no de ma o man ma no. Yes.
Sanko yanka ufu say sanka Ruby ni bi Benjamin ni bi Judah ni bi ne di wo na nke ebeche no yes anke bia de be famra kwa so but ye na akoye tire hu nam yes akoye tire hu nam yes tire hu nam yes tire hu nam ne basa de ye nyai na nyoma ne nsai tire hu nam te bansa wo shamra na mra ne nya dwuma oba de mfanti ase amen wo mi adwire no amen adwanu TV no unti preach na se wo unti preach na se anye tie Samuel ni bi mu First Samuel 15 verse 2 verse 2 what is saying as for this year Onyankopon suma so o ma so wo ni muntie me hunu di Amalek ayo Israel ama so hunu di Amalek ye Israel said wo free me Mary said wo free me ba be twa won kwan mu what's why na afi koda kokuma Amalek wa shemna se said you wo nyi onu nkokuma Amalek kwai ehu omobo ohun obia mobo na kumerima ni ma onkokumerima ni ma nkokwa no friend nkokwa Nkyene nyan no ma ni mfunu mu on fe bia manifie ena so ma o ma no tie te paso ena on se di Onyankopon dia suma me ye dia bre mi se yenko destroy Amalek me en fe bibia me ye fie den se bibia verse 5 no cause where ebra so do Amalek kro kase so do Amalek kro kase no no di atafo sisi bohwe no di atafo sisi bohwe just na mon se okoye di Nyankopon so o monye monko Amalek mu insane nko na mampra wo ni mo wadika bum na ni bi so wakose no na wo de wo ya Israel nyina doye bra ye free me si mo ba no na kiri ni free Amalek koye cause where na Saul ekunkum Amalek fo na so start to kunkum Amalek fo very good Hawila start kun fi Hawila edi ko si baby a when it chira so that means pray FM no cause where na what osina ochiri Amalek hini Agag ana ochi Amalek hin ochiri mu no that's no ye ni ko iko na go bosu onkumo kumu oh yes opa mo bi nya banjisi aso onkwa okay oba koje yisesia obi nko wiade be kire kosesia ozo okum kroma no so okum kroma no odo hin so no achi ohin no so odi ebedi wasam na ko bozu onkum bia ochi na nimu no akochi ohin no na yankunti na omani nyina de odi nkranta no sai won pasa wa wodi ya mpanyimfo de bi ya yan apakasa omampanyinde na ere da sin ni monyam yes eti we no bebu nkuta bo se so aya ade bi a wa ya pamu do adi so kum nkrofo bi wakum sakefo wakum bukomfo yes wukum amobi akum ni mafo yes wukum afransai Ashtown akum kayetia wukum takade makasake boys kwasmintin boys hallelujah amen but hallelujah what jai kwasmintin oh here to yeah ana bezo wukum zongo boys na ju jazo ngo here teseni ko iko no akuma boys ni nyina ayi de wa chiri so bra o minu be di asem but man ba say bi dia destroy o you know who obiara mobo na so ni dom no ehunu Agag ene enwane nantwie awon ya no mo di abam enwane nantwie gu man mu no dia no to apro dia kunu omompe dia wa fa oni akunu omompe Bible said dia so tujuma mu dia no ya man panin fodi be duo man so a ni fira possibility panin kwat onim de onim krono obi bono onim krono obi bono na ko bona suma obi so onko yes but nipa no ko ya e so onyago bona suma no e die me so man panin suma obi so onko ba bi die ni nipa ne ya no ho die ni nipa ne ya no ho yeah hey Bible kasa hey Gini pa ye no kwaji 7 ni die no ye no di uma bo akira re oba de man tia se bra mi su obi man panyinje na de che na Animounyam o Bible kasa kira wo wose efe de na sie so ni domo bu hu Agag eni nyan ntwia o ye stati yam ponche ni nyan panyinfo na stati ri yam ponche panyinfo na stati ri nyan ma stati ri na nje ma stati ri na nje everyone TV no ya head you more panyi bi be dia dia no start so ore ya ma onya opposition na ore energy area musel man sika just like that
me kasa say Nyankopon dom no dia dom na kasa. Yes. You have been said. Me can say the tie. Oh yes. I'm not a politician. At all. Amen. Me say the me jemfimfin. Munya me say ya obia mpamasam. E ma bu mfu me. Dabi. Wanya wo opposition when be me ho ne. Over power wo fu me. Yes. I depend na say. Aha. You tie me na, tie me ye papa. Na me kasa wo manga na munya ne. Ba de mfa senka. Amen. Omi akuma. Amen. Omi adwene. Amen. The Bible say fe o man asade no. Yes. Omo fom. Womu nyina mabo. Omo fom. Womu ampese omo say. Omo ampese e bidjo mese no. Na de komo. Esu nim fa so Na de. nya mashi de. Wona wo ye nya fo de. Omo de ready. Wona wo jawadwo ba de wo mabo. Amen. Aba. Papa says kaviti omo shiri minti asu ana eno yemfam kom mampenti. Ufu say ene car wo de ho. Eno obi car saba port. Yes e call demolish yes sisi car no. Rolls Royce obi afa. Panyi bi afa. Enyo manpanyi nim so obi afa. Onim say obi afa obi friend say obi afa obi Land Cruiser. Obi their friend say friend say kasi mo kasi bi di nchira me. Ni bo ayira o enu. Enyina wo enu say ka say fe dia mafa excavator dia ma question say no ye fa ngom ma we tin fa ncha oge You know better. O machine no. Who was O me nya shi tunra sa. Tunra na de gombu ba shi tunra. Dabi. Excavate one. Bridge over. Who was a convention? Dabi. Je wa convention. Dabi. Excavator man comprendre. Dabi. Excavator wo di kwa chaga. What do you first excavator comprendre? What was what's here say? Excavator. Obadia man dia. When one TV no. When one TV bra. Obadia fan is anka. Wo mi adwin. Once o se dia so ni fa so no dia. O say no. Pasa. Any radio samba someone chase. Amen. No me who. Nyapo package wasu anu ne ho. Say me this all see hini. So this so here dey. See hini. Hallelujah. Amen. Obadia wi mo. Amen. Ebi Npanyindie ayom de. Yes. Emi nyapo po ye nu no. Yes. Was Npanyindie no obi pribia ne nsanka o dia kwa wuo no. Wan nya ni chief onsaka but who abi who say no. Yes. O man panyin na ye de che wani monyam. Ayi ni asuma osako no. Yes ma osako ye de ayi. Why you was say pepepe. And so be show reporter ba. Who dey tell reporter so dey ba ye. So somewhere come in China, somewhere dey when you dream. Yankopɔ yi actually say so din samfo. And so be out because say it a good report. I hear you man pepepe. Yeah, report not there. What's it meant to be home? Oh, you go pass one no. Send me this all see him. This all see him. Quite. Menu send me this see him. Every time. Was every mechi. One money some you go pass some now, ma'am. I some Minister be a president and no sama ma'am. Oh. Wahano. Asami me bia hamantam wafo. Bia hani area. Look to be a say hospital no. Yes. Say one ayaro for. Ni gate no consultation no. Gate in the consultation room no share no. A gate na no. Enkofo go nyina ye say go for. To wa better abortion number 1. But you don't go for gate and abortion number 1. What you want some one to be ha. Opa bisa na me customer. When you say go my customer. Na me to pon fa bon ncha. Amen. Nisem customer. Ko nyinse go customer. The doctor who baby who customer nim go. Obi ta kam kai na doctor nyinse. Eso theater. Hey. Body am balance nka. Amen. Onya da je no dia go hwen wona yare a ye pay yare sadia ma wom. Body am fantasy am. Amen. Hey, Bible kasa. Yes. Why was it then see report to be? Okay, to aswa. O se dia. Samuel awrewo. Samuel awrewo. O su Awurade na di. Anu su fe Awurade na dwo no. Ona Samuel tua hima so. Ona Samuel tua hima so kokosia so akọ. O ka che Samuel say. No ka che say. Son abakamel. Mate se so abak. She mes una wasi ni nkayedum. Ko e wo so wo ma for de.
Onyemo mafo. Wadani watchom asim akogilga. Oh. Na some do so in channel. Some do so in channel. So catch us no say. We catch us say. Oh. Everybody shout. Do I come regional minister no? Mama Radia no was some team. Asami ma report in yet. Mr. report. Report adima NCDC no. Enya papa. Report me a bad report. Enya no crack. Fundamentals now a week. Hey. A week. O capability no. Oni capability be a week. E dey ban say your bad behavior no will expose you. What's my brother was some team? Onu mo no kasa no. O dey report me ba say you can why yo. Ena sama ka say. Na edie ni nwansu. Edie na meet no onim say ni capability no. Yeah, say ye weak dia. Aye weak into onim say ni bad behavior be den. Ni onu jan ka chese wa ye die Nyankopon ka no. Wo bra wa wiam panchi aba. Etu o ka se ma ye die Nyankopon ka na panchi tie mu me. Etu die nya tete wo mpanyifo ni vi o. Ya tete mponchi bi su ofio. Ya tete nyema bi. Na Nkyene yesikuno no. Wa na Nkyene bi abeje fio. Hallelujah. Amen. Bible kasa. Awana. What's na ni nyansu ya meti? Samuel James okay wo su adi ahye no so a. Adi ni na Nkyene su na meti no obi o yi. Meti su se ensu bi koso. Ena so ka se bibi koso. Oh we dey amalek form na fudi fi ba ye. Ya mpani fo be nya no yi. Omo mpacha oda. Bia o ke mi pacha keke no. Bia me nya no yi. Bia me nya no yi. Amalek form na fi ba ye. It's a man who was a man who do door and nine and you I didn't pay. If you yash your man, only was saying, Shankola. Is this one? Is this one? Can you come here, dear Biacho? Obasio. And so, in Colaboration. This one, Penny Atasha Cola. Oh, yeah. Yes. Oh, baby. To that Pamacola, a flock of water. Penny. Esu penyina ayo wa kwala nkunsa nana opa kwa yeja unya na te wa wata opa expose this here konyangola na uni de tie pa ni bia kola na wate tie na o ka obe din en o ko no aje ahye no na kola no yo mu mu tri bi ho no mo ba ko matabe ewa kan fi akọ wa tari ahye wa tari ahye kwa bo me ti koto bia bezidie mi koto Pay fondation gola. Obadi awe kasa o. We are bobo. Amen. We are bobo. Amen. And there will be accountant be bread because manager be a nyama won na. Attention. Oh, we be attention. What you would accountant we go fie na manager tio. Yes. We go fie na manager dey. Otiwo not attention for. Obadi amadi. Amen. Obani zenka. Amen. Omi aju. Amen. Saji no. Kai. Edu habo. Papa. Edu habo. Papa. Edma Jesus, don't read it. You said. There's no other name of Jesus. Sahaba. Yay! Obadi awe kasachi Amen. Woman Ghana mobo. Amen. Me say e ma umpani ni enya o dansiri wani munyam. Obi amani mpani nya da ma obiara na onwene ho. Do ya nya dimbone. Nya dimbone. E so hu say no condition is permanent at all. You nimbre nkasoa. From the other. No condition is permanent at all. What did you make a yasia? Who last saw them? I saw for you did some for Papa. You did the so catch and answer beyond the why? Oh, a man don't know any cheer. Oh, you told them my man in Fanque. One is what about for them or young. And so
so my man in fair. Can it say one pass about I said the film man idea be do so on some. And a summer catcher so say. And a summer catcher so say. Jai, hey, Mammy Caddy Radia catcher me very good. And Chinawa. Sana yen as of for papa when you go put in the Musa beers on yet a shape. Yes. What's the child? Mammy Caddy Radia catcher me. Tell you when you go poker. And I'll catch it say. No, see, Casse. Now, some casse. Someone won't say we are one when we are one is to one. And so you are the head. No penny. Na penny. The Bible is what you say. Position be a yama will be a near penny near my dear. And the Usakra said them crana. Npanyindie. And I saw somewhere catch no. And you will want this aqualadia. Now, so you're ready, slow. And so the radius slow. Said these are so henny. And the radius one said, but since you reach minister, one day minister, only your son minister, only I'm on some position way. Now that's the one tear on it. That's the one tear would I dare. Now what to us? Now what to us? Yes, funny biso. A shambran so I already know to Bonnie or a shambran so nimran so, eh? A shambran so nimran so, eh? Who can't was what? What's been got? Saw catch someone. I saw a catch someone. Yeah, still what was in your penny for laughing? One you from Swan to or quite to where they see party opposition. It's one you from Swan to me. Put John was about to buy the same thing. Yes. Makuna about when you saw to say among mistakes. Coach Wako boy, I show. What you mistake at two? And one say prayer. First, most who is a coach in your year, be as why I did. And to get this coach, man, cause about captain about say, yeah, and you say, well, pray and young with our man from the coach and why you did. Penalty say, I am coach Nebo, Debbie. £1, coach at £1, Debbie. Diamante as your man. Dear the Bible, the catch away. What's about the material? Oh, some you were Adam Subano. Adam accepted the mistake and go Wama. Eh? When I say, oh, Matiadi. Also, Bernard in the Canon. Just all the show will be, what the show will be. About so about the Egitimon or what? Yan and then soon the prayer be seen that. You go upon my side. Yan repent, yan say agony. What is such as a really free Adam mentality? No, oh, yes. Any if you know, and so that was on your now the blame game, nobody pass here. Wait, Obadi ama ndiasi amla. Omi promanema. Tie babo. Wasi die. Mako. Maria die right na. Obwa. Me di amala ki hidi adag na aba. Kwedi osaka. Ma papa fi angasa fa ne bra. Asema le fo pasa. Wa say na some kwa. E your mind afa say ni gra. Se ni bi wo mu na mo kan be wie cha say wo justify na so later na wo ye dai. Wo say wasam. E man Npanyindie ni nye wo dansiri wani monyam. Mum yes oh be pacha eno an yentwa ne tia. Simple. Chop na de atwa sam ne tia. Oh body we me antiase mra. O mi papa wo ne wo yiri tifie. E de be na abai. E de be na abai. Wari oba woni na wo mienu miensa awarija aba montam mmeka ma warija awasem but akwala na oba wiase no onka warija no ho but obi di awarija no no agyan ne yere no odi asan kola ana odi asori panyini jai di ansa wawu jai asori panyini di yes odi di asori panyini no tv no ni wuri na arrogant bia wo so sankrofo no woni wo ye na agya ya wo madia wo mu do mo ni wunya yo o mo ni ntwa mu se ja anti eso from panyini wo ye panyini ban wo ye panyini boni aka keep your to abedai wo be she mesi wo ye panyini boni aka keep your to wo be she ani ka ki sauce oji wo ni wonu tv no dabi wo ye panyini boni aka keep your to abeshe yes eni no Panyindie. Mr. Kaka ki Pietra. Obeshe. Any kaki sauce. When you were na eja wade. What's my ponkwala? Said me yankwala no. Asore penny. Na me preacher you no be a friend me. And I'm baba ya me. Obadi we mabo. Amen. Na teaching say we the obadi adwa ye nti kwhwe papa.
Oh, someone ran it, yes, will be so, but when you answer Jack. When you answer Jauri Bible, no, the Timothy, 1 Timothy chapter 5, verse 8. Also, mean that so, Obi Ansho or don't get in the pay. We are by a penny pet. Now you worry, now ma. Bible said, when you are no ma. The teacher in the fear for who fears as a woman. So we don't know you in time crown at the tea. Bible said, woman, dear, as our own. What a man be wicked. Jump a little bit of Papa. Yes, no consider. No consider. Behumi wa bom behumi wa de bato usisi ebechia yes bon kachero the center board ebechia ivona manu wa sugar angwe wa sala ngaju wa we yes ken wen mu tv no and try you so bi ehwe no kasa ni wa wo ma behunu nyansa hwe titire ne fiefo a titire akwala wa nkasa wo na awo no wa pagidie Bible say gidie na wo so wo mu no aso na wo ko jai wa pagidie wo nka gidie fo wo ye ni pabonini Bible say wo ye ni pabonini eso obi a wo esi obi kura wanyi niye eso mo no tira so de nyese so mo mpanyifo no mo go no apomo magu baabi ba de mpandi ase amra amen omia promane ma amen o we minister no wa do ntwa wo ma agya magu baabi oni wa agya police ni wo ko bia wo ba wo so o hwe wo menchiri kwan hwe wo menchiri kwan ba bia be ko bia regis o ba baabi e bi okọ campaign aden o hwa wo ma apoma poma now I later ba unim so ba retire u ba fie ne fe later ba yare ada ho no now po bi ahwe yes afi okọ now o chance so from preaching and come back come no ma hwe na nam so preach say ho ba o be say be kan akoma Bible say e ma un peni ni anya wo de e na un peni ni anya wo de so ye inspector we DSP we ASP and you what Jesus we ya no e be alphabet oh yes okay yes Arapim ufri ya I never do that nasa Arapim le moi abasa that is the best esa baba fie alphabet sample what do you say figures alphabets oba de fans and count wo mi adwene nu tie the Bible kan na who can to so aso be nkasan what say e your mind na fa nyan e your mind na fa nyan so the boss chef for the kwa and some can say how go be na say chef for the so o ka se Yankopon po chef for the sini ani okuma for the opanyini a o da dwuma bia no Yankopon enya di Npanyindie no hwe okeko woni monyam na be madwuma na pagya tumpon mankrofo bi aka moto so a no ma sori moto so no ma sori sani monyam no tie wo so Yankopon po share for the ani okuma for the o pese wo waji wani esi tie obetie no ana ko wase bebre tie hwe o setie sna for the bo o setie we eye chai afọrọbọ na so ye chane dwene ni sna so ye edi mo twedi ampo ya we no si asoye chen dwenini sade na atuate na oti Yankopon asem so atua eti se atron commission na oti se obi a waka asem anya den amem na so odin wo wi na so odin wo wi eti se amumuyo eni ahoni so esa se wa po awrade asem di omu so ba po every wahini so me ko commercial break aba ye kwa ba hallelujah amen everybody was what do you adom ye yes and the topic ne say e ma Npanyindie nya wo den sini wani munyam yes oh ye papa also timi ya wode timi ya wode no ogro pebeje wonsam to the book of Proverbs chapter 22 verses number 1 abon kasa verse 22 mebusam verse number 1 etedo nu baako o se dimpa ba de dimpa na sese wo yi dimpa na sese unya ubeye panyiri pe dimpa na sese wo beje dimpa sene ahonya de pi sene so be pra ahonya de na ni munyam prio sin dimpa dimpa ni bom mu anu amani abre se wo be so stani dimpa no yeah wo dimpa bi beje wonsam o twa wo ye papa wo ma utrim ye wo dese wo Npanyindie a wo dimpa bi beje wonsam yes di babo was na ni munyam no yes ni dwitani sika ate body and valence kan no mi adwene num it bomodi to get the book of Ecclesiastes chapter 7 verses number 21 osenkafo 721 Bible ngasa so
and for wakuma nsin nsɛm a ɛmfo akuma di wo pedimpa ɛyɛ mfo akuma nsin nsɛm a wɔka nyinaa so nkɔfo ka nyinaa so na wanti sɛ wakoare do me wanyɛ pɛ ufo bi wano bɛka sɛ bo sɛ nkɔfo bi asate do me ho na saa do me na bia no mo do me wachie no ebia no bi kasa na no bi kasa nsɛm bi obi ka nsɛm ya mfa kwa mu no saa nsɛm no nti panyi due mante we are your boy kra panyi due mante ni bibia na about that be vigilant you ma woni na woni na wo so titi Bible was in your what's it? Fa wakuma nsin nsɛm a wɔka nyinaa so some will be come and will be dibatam no be am say how we wanti sɛ wakoare do me o say yes what yo netie kakrem to aso na wakuma ni mpre bebre a bia wo nso so bere bia atwam no wakuma ni mpre bebre a wo nso wakuma so ni mpre bia wo nso bie wa no ka sɛ mi yɛ dai etie binom Bible kasa o to grow better against you. oh yes You're very careful. yes You're very careful. yes Come back now fast so be wura Npanyindie mo baby adwuma na wo mu no. I saw check wo ye pa. yes Who can I say oh? Satam na ye student no. Then I can. And then never we school. And I said the brain be abeka wonsa. And the same thing I also wo ye. And wo bi ka wasam. Enti ba de sa na Bible say dey Dudie si waso. Sisi waso. Nsɛm na nkɔfo kan bi. Bible kasa kyerɛw. Sɛbusum ntie Bible kasa kyerɛw. 721 no. Kwaso ɛ. Senkafo. Mfa wakuma nsin nsɛm a wɔka nyinaa so. Nsɛm nkɔfo bi kafa wɔn sɛ we yɛ me be yɛ no. Na wanti sɛ wakware do me o. Wote sɛ nkɔfo bi ka bi tia wa. Ye di na de bom pa so ba de nya wadom. Na betinya yɛ de wɔn akoma yɛ den ɛpɛ. Ɛde ama wɔn. Yes. Na yɛ wadi so be kansa dia obetu fun. Onso wakuma ni mpre onso do me titaw I say wonso e bia tam na ye student no na wo member nya say dibre no na wonso die wa no to me ebinom e kansem bi yes into the big jejo yes Bible kasa hallelujah amen azame mai tiae minister tiae yes bank manager tiae yes na say manager oba ye tiae Other for tiae yes obia nyiri de me preacher se kai twa me na me me kuro simple unso twa me ya kuro we na ukuro no so na pa manager so eno hanu no aje chi ukuro so oba de man tiase amen enko amugu adwuma mu awu kan de buku to jana be ka mame 17 Proverbs 17 verse 17 baba mo ngasa the part of verse number 28 was where ojimifuo mpo oso ojimifuo mpo omyana no a so kana no tumu a yebu no nyansafo Ephesians 6 verse 5 verse number 5 Colossians 3 verse 22 enkwa osenkwa boys amu adwuma obi a wo adwuma biya mu boys bi su kasa unim so baba ye panyi da che boys kasa unim no biya wa na kasa biya na biya wa na hwo ye na baba ye panyi da che bi mo fa so ne ahopopo mo so mo fa so ne ahopopo enti mo na mfa mo wura no phones wani mo nim panyimfo atam dabi enso phones wani o kasa nimdiem yes kasa nimdiem na panyi betie ni nyansam o kasa nimdiem na panyi betie ni nyansam yes tie Bible mo fa so ne ahopopo enti mo na fa mo wura no asam tie yempanyimfo mo hwe yenso ni bi emfi mo akomam emfiri wakomam se de mo yema Kristo no se de wo yema nyan Kristo no enye ni susum se wona wo so ni pani nkrofo bi won mo beso mo so ni pa bi ani mo di panyimfo bi achi mo so Kristo anti ka yema nka panyine bas na yo mo ni nyina nka suro wom ade ase na wona abie wano ti bi kam bi chewo se bere wano mo do wo to be na ma yemfi wo mo no odan ne ho apɛ no abu nani akyerɛ obi ti bi ti obi na so unim ameka kyerɛ wo oba de man di asem la onfa ne senka wo mo mi adwene nim tie wo kan to aso a ɔse bi nka sɛ na nye ni susum o enye ni susum kɔfo bi di mpanyifo bi akyi ade ni susum na di sam mpanyifo na sɛ wona wo so ni pani aso mo so ni pani so me so panyin nani ade nye panyin ade na panyin me se ohini bi na ɔno ɔtena dwa so no so ni mpanyifo awe okay ensuo mu na no di mpanyifo ni pie kwa bontene no page ni just ensuo na muna sei anamu o mo se o da na no anamu na
Bible say munyina metuma dia so. Yes. Metuma dia so. In the morning. Munyina metuma dia so. Me wo yi me ya de boni. Tuntimi nkada. Ensuo be na mu na. Ewie gyina so say. Ensuo be na mu na nya wiem na ne gyina no. Omta na ne wiem na ne gyina no. Osa ana me si nsuo mu na. Ana munyina mu si nsuo bi antimi anka nche na nsuo bi emu na. Metum nyina dia so. Ahini betimu a na ohini ti asam na obi so wonu se na ohini ya de bia nko yi onu so beti ya dai akache na so betie bi e na kabo ma mamu otimi gina ni afa aman yo ye bom na ye dai ya yo man ye mbom nguo man and the Bible say show we ye yes na ebi mu de ni so osom e na yo e na di wachi na mo nya no say we minister ye very 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 careful yeah I was so cruise no ni obi o ni ya furu no di wachi ene ye and was sending Npanyindie no de nam e man bi sa ye ni kita gaji ye be hu se sia o de tuba be so se tietia so do obedi enti wo sia sa ma mi ya yini ma mi sa ma mi we o di wachi a sa ma mi we asene ni monyam yes mama ni Npanyindie ade da amana ni monyam oh mami ni yeah ni go ini we baba ndi si no are yes oh abadi we Npanyindie ne da che ni monyam mami ama Npanyindie da che ni monyam oh yeah oh hallelujah Amen. Yay! Hey! Colossians 3 verse 22 enkwa mutie mu honam fam awura do asam ma we di wan de kwatie no mutie mu ade nyina mu yay obadi ewu mobo amen obadi ewu mobo amen omanti asemro amen owu mobo amen omwayo amen onye yo amen ye Proverbs 16:25 yes Verse 16:25 no into about the asem was it there yo was o kwan bi etre oni pani so was it kwan bi wa etre oni pani so we yo wa kwan we ni yo dey o wa kwan ye kan 26 na me ya dey 26 no 26 bi to was adwuma yoni was adwuma yoni kom ye adwuma ema no kom ye adwuma ma no e se na no apiapia e bi se obi wo no mu a onya tenetefo a otimi tudina mo nsi ye bekom we onyi tenetefo tenetefo nti was wanyini so onse panyini yes obi anya Npanyindie bi pa but onse panyini oh omani bra se panyini dabi onse panyini dabi ene bi ni o obadi hu yamabo amen onfanti ase yamabo amen no mi adwini nim amen me se ema wo Npanyindie enya wo den sen wani mo nyam eni mo nyam ni very important and na bebu hu akonta no ene be kire se wo betre konwa we su una ukotra minister una nya sa misua position we una ukura and na musu na side we buy una send mo nyam ni very important about the when fani san kan Proverbs 29 verse 12 it openia it we ye panyini a otie atrosam wasomfo nyina ya boniafo wasomfo nyina be dane dan aboniafo Psalm 78 verse 72 okay openia utie atrosam no 78 we are no high verse 72 no we dey don carry the biom na me fan ku dey no atroso ko what openia otie atrosam no na somfo nyina ya boniafo na beji tomanya hu se o patro to bia ba so load o ma oba bia ba no kra load cause oba se papa o ko nchen ba nya bibia nka nchen na unye ni papa wona ni so to ba na fabricating no dey ba so fabricating assembly no dey bro was steady hunu na ko ye no bi ba he fansam ko no mi pesa nsem wo me ni mu hanu femi dream wo fe na dey sansem we ba ba disturb me hanu nya na unti ni si we no area was not o sa eni yem plan ye hwe kwa beba so ye be ye sa de o ties ani ba ko no wo hu se sa na apede na de bi o be load di abere wo false information obadi ya we mpa ne se o mi adwene no tie ba bo na me Psalm 78 verse 72
Wasi. Obeye ni wakoma e wo mudi yesu. So ma ho kwan ma ne so onyusu a obeye ni wakoma e wo mudi yesu. No a kire kwan afa so se oba de ni nsam nimde. Onyankopɔn de ne nsa we mu nimde. Ebe kire kwan. Du ba bia. Shibje nkopɔn me sro mi hia o ma bra bom. Me sro kire me kwan ya me mfa so. Emfa nimde epima na pem. No ase onyankopɔn so meboa wo. Sa position ya dia ma wi. O hwe kreta na ho odin. Enye wa bi so betutu nsamfo. Obadi emiye promana. Amen. Ma penini ni nyawo dansini wani munyam. Debi. But you also onipa bi osuo nyankopɔn the book of Psalms. Psalm 25 verse 12. Verse 12. Wodi pa bi osuo urade bi osuo nyankopɔn no. Obekire kwanya onfa so. Ne kwanya wonfa so. Obema ne kra atre papam. Bema ne kra atra den Papam. Na sefo nya asase atena so. Na nasefo nyina yeden. Enya asase atena so. Enya asase pa atena so. Na awurade yi ni tirim asam. Bo be yi ni tirim asam. Akire wona osuro. Akire wona osuro no mo dia. Omo hu na tamu. Edi abom Npanyindie no ho bra. Yes. Abos we dia panyin we bra yi obaidie. Which is Yankopon sa yeden. Ewom. But the book of Proverbs 31 verse 19. Proverbs 31. 31. Verse 9. Verse 9 yanko. I can say verse 9. We wano. Do ene. When you go say minka se mincha kwa. We wano. Buatentrini. Ne buatentrini. Ne di mobroni ni ohie ni asem. Awo Npanyindie. Yes. Entia mobroni. Debi. Entia mobroni. Debi. Enyano. Debi. Obi Npanyindie awanya ni sika awanya wa family. Enti wo ba fadum kese our family. You very 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 wise. Yes. Why do you kese Nyankopɔn na ayew sa du tan kese no ɔse amansan ba nyinwunu won ase entrantram nkrofo ɛna manyini kyɛwo ɛno no yempa mmɔbra Debi. unima meka kyerɛw ubari empane senka. Amen. Tia obi dunia kuma timi gbagbagbagbagbagbagba odi wo ha no no obadi wo yemɔbɔ uni right so be this answer fono Debi. ubari empane senka. Amen. To adie bo nua no ani chi apai wa unua dinawu panyi bi timi di ni Npanyindie a wadi eje na say onim sanam nipa bi so na aboafo bi aka no ho awu tim bi egu because of prayers bi a mpanyimfo bi antimi ankipu on yie etiama prayers ne kɔ onwe wehu se fedi animunyam na sai wo ma Npanyindie ya wo de coach obade hu yemabo omba nti asiamra wo mi adwene num. Amen. Yes. The book of Ephesians. Yanko. Ephesians. Can Colossians 3:21. Colossians chapter 3. And what Ephesians 6:9 yanko. Verse number 21. Ejanum. I say ejanum. Munye muma abufuo. Ejanum so wangoni. Obeye panyini a ejanum munye niam be hye muma abufuo. Na wona kuma entu. Maybe we janum timi ye nyame provoking kwa. Oye genti. We genti. Am Npanyindie eja we ye na ye o de che wadi nyam. Genti. Eja we be ye nti. Wa me gedi eja na die na ma ye aye o de che wadi nyam. Kasala mi ko. Me pato Ephesians chapter 6 verse 9. Verse 9. Ewuradom. Managers, directors. Npanyindie no aye wo de chain wani nyam make se obi just wa adwuma no da no e chain jatabom just oba ma adwuma obeyo one for to anche no oboa adwuma no nyanyo adi de se wadwuma mo nyina odi adwuma na da no jatabom pesa akra dodo dia no odi adwuma na da no jatabom ewuradom Munye yene so ema munye we anso ma workers no momra atiatia ni bi dos dodo wo de wa tie quotation yi momra atiatia se efisa munim say wonem mo ara so ewura ni mo ya adwuma no ewo soro na enipa ni mo hwe biara eni hwe bi wo nwuma bim ni abam ni nyama bebre ni pa ni mo hwe bebre ni hana dos dodo Medi mama we mi famu adosu dodo ebi echen ube kobia ni pari kwa na nkasa ka de wuso mfama no na daachi bi ono be yo buafo da bi yes
Was the power not drink to Mrs. Yes. Ephesians 6:4. Ephesians chapter 6, lesson number 4. A gentleman. Munye mumana before. Mun shamuma before. Munye wom. And you be munye wom. Ewa radim. Ewa radim. Kasachire. Eni nyansachire mu. Ah, my brother ya be. Yay. And come on quotations beba. Yes. But the topic ni say, "Kena Npanyindie anya wo de ansini w'animuonyam oboga ye hwena mana anya wo de sini w'animuonyam obi boga ye fi abroche ba no akwadane wakunkon aye boga krokokoko but krokro ama boga ye ya wo de che w'animuonyam upensa dodo upensa too much ugu Npanyindie n'animu ase yes ugu Npanyindie n'animu ase. Amen. Yes. Asam na ba wonchai. Bo. E panyin ben. Baby a wo bia ya Npanyindie. Yes. Teacher. O panyin tingola for say. From madam. Yes. Miss. Panyin. Organizer. Pompetai. Npanyindie no. Yes. Then out. Uti saying. Then out. We minister. Ani akanya dia obia. Obi biara nhwe no yie. Etia no ukan Bible na ukan Lamentations ye januma ye boni e jabe no mo Lamentation e kan o ye januma ye boni nso ni ho e jabe 5 verse 7 ye januma ye boni Lamentation 5 so ye januma ye boni woni ho nso wo mi ni ho ye ne yeso mamumu yo wo se wo bi ye refer janum bi tu be ye jaben na wo be yi wo be jade na ato wo be jani monyam bi ana be jato nya kasa wunti ai oba de bani sanka amen ye jaduma ye boni na so woni ho ye ne yeso mamumu yo oba de wo mo amen and ma be ye teaches about the gedie yes o man na de timu no enu hwe anko wo bo man ni mu a ye wadwuma bi o ye na adwuma bi oni kwan so o ye yes and o man ye tim ye gya adwuma ni nyina dia ma udu Chinese ni o ye de ye bi Lebanese na de ye ni Ghana mo China mo aye mo fe ti Ghana skafo bi ntimi nyi mo ese ukopa ma Solomon san o ye me be preach about jadi cause nyama na mo ye Ghana ni bi ntimi company bi ma ne nsini obi ma nso ba Ghana for de ye nyuma kese nyina anya wo tutu kokko na obiri tutu kokko je China ni tutu kokko o ka kokko de ese mo bi hu se wo adwuma wo pem ha we yedura wo nyenura we aman we citizens we your man aman o man man dia yesi konko no musisi konko nti se babo nka wanse bo oba dia man ti ase be emra omi adwini no ye asemi dika hina beka wala enyo biaro wara Omei, hallelujah. Dio. Yeah. Inabeye. Yalo, enyo bialo. Wara. Abba. Oba de biye promane man. Omi adwiri num. Ene ne wadomre. Ene ne nkwaje da. Asam na ba wonjai. Sabu betimi afram ya twetwe nkomo. Frase fresh here. 055 well, French TV set no da 2686. 055 955 2686. 0507690000. Matthew chapter 24 verses number 45. Yes. Tito 17 the film from BBM. Matthew chapter 24 45 verse 45. Oziminga saying Enkwapane Osi won kwapane nkwabone. Na han kura ne enkwa do kwafo a. When say say ye hwe mu asabe obi otie bi hwan pa no ye panyin no kwafo. Eno badwemba. Once no ye badwemba. Ne wurade na si na somfo so. O mo maduane bresem. Panyin be ya. So ye na sede o ne kwa so. Ene inshirani akwa waware onya wasade ase okuno waware onya wasade ase wayere tie babo ene inshirani akwa ni wurane ba obehunu se oyo sa ni se oye na sade ase wo panyini ne kra me se wo se ne kra ka cha wo ne se obmene didi o nyina so yes oba de inshira yen no hu ye mobo alo pa cha odini ba bia wo kasa free hello yes sir pa cha opanyi mensa chairman wow. Suppose that some okay there phobia who obia de wo phobia who me say
apostle me call ya me yana me call hospital me call doctor mama could test no so 40 dia bati me ko get no get no massage no me do me boko wana kasi rim pi if it me ko inside na pia ya me ko ya uyambazu me no small get you me tia ko na amani Npanyindie ya de che na ni onyam okay si na okay na me WhatsApp me phone so be frame me apostle Eddie say madam for be probably the year jumo because ye juma your night because you are teaching na me say apostle see we room from manu ye be chichire ozo jawa sem did you okaza na okaza this man here is na ba kailo so I say me okalo go okachire na ozo jawa sem Oba de chiro pa. Oba de chiro. Oyo kesi. Oba di ba lu bia di wu. Amen. Youngest. I do your nurse in the way. I'm go school. Go school be the teaching. Now the teaching no be you aya berewa, to be you aya berewa. What kind the book of Isaiah? Also nya wura consider what? Isaiah chapter 47. Me part of verse 7. Verse 7. Also okay so be wura consider. Am won fa yeni ma se wakuma. No posi de make tie na posi we face wakuma. Na kai wa wi ya man panyin ya krebi na nurse panyin wo ya nurse panyin o. Agree na wo share ne kakani ye panyin bi ya obi ba ba shawase. Obi be seek advice from you. Obi ba seek bibi from you. Eno na ma wa ye panyin keke. Edi buade. Yes. E man sadness ni nya wo dan chan wani mo nyam. Kai wa wi ya. What? Ma police soldier. E man nya wo dan siri wani mo nyam. Wa so fudi a wodie na man nya wo dan siri wani mo nyam. What? O man ye desi wani mo nyam obedi nsamfo di nkwasi asam wo nkwasi agwom yesi nkwasi yesi ma professor nkwasi sun. Yeah. Alo bacho di be be free. Apostle Okoniye Asempanini. Apei die to bade ya wamle ya. Bade ya winshira. Amen. Winshira ye funa wo do ba ta fiso. Ama ye nyina ye nya wo so mfa so. Semeshe empanimfo ne bi di omo ya. We de na na do ni la pass. Na uche Northern Regional Minister. Na mo bi edi wa o. Na fo bi an ba bi o ye ma buro kra ka bi. Obi ti bi tamo bi aguro no awi agu. Goji no yam. Ima ya ma yo se mo ha. Uba no aka wa se na menyama boni ma search fiuzo me ka bibia kire o mkura o mutie. Apostle kai nya wa so ni bi wa. Problems wa. Boni ko so pa mkase fi pankese. King pankese ke nya wa so ni wa apostle ke be bo ya pa. Mo ye ba bi ma mema mpanyimfo aba. Apostle ya te. Mate. Ya mi shira o pa. Ti de na mi preaching, mi hu preaching pe. Ama ise die me raw dem kra na ma nya preaching am intimentina urawo dem o nya me dem The book of Proverbs chapter 30 verses number 2 to 3. Proverbs chapter 13 verse number 2. Answer papa mensa so ko hospital tie aba ga kan yango wasi onipa enum abaso onipa wenum abaso ena odi nipa ena obi di hu se wo ye nipa papa na nipa bone na de enkontopofo kra pen eni musuo do okra na no ohwe ne kra so na de otere no mu no obi na num kansa mfo no so ne pani nya osaye onya osaye edi wo be se pani bi won mo mpesa ade no tunya ya penu akasa mbali ye tia wo se fe na yonge obedum pempesu ne fe oniama start ijigu ne fe disappointment abe repress oniama papa wo life oba de mo bonti mo hwemu yi alo pacho ni be akasa free. Hello, Papa. I feel me Becky, me kasa free. Capital Health. Me tie wada ruma. Papa, nyami shrao. Amen. Onya wokese. Akuma so bisadia a wohwehwe e wasempa kan mu awade mfa no mu. Amen. Me dase. Papa, etiu
ache kakra na megusu ye ntotie me ni mi kun kasa se de be ya betimi ni nyina aba wasole ni bi amen papa ni wo kampo no bi wo ha ye nti bi aka so deputy mo fa ye nti bi krampo da papa nya mi shira wate on shira so my man mi shira wonyo kese na de yakoso owiase ehwe di 47 wo na matimi akire ye kwampa na ya fa so about you yamabo hello pacho di me be gaza free biamani Npanyindie ne da ma veni ma wa ne poto hello pacho di me be gaza free no wa wutini set me so yes sir ya ka se se bo ya se ichi abo bi asifo nyina Pacho asa America nyame sha for ya katie. Amen. Now ne before my billy ejuma na ofu amafo fofra na kete we didi atampoto. We didi atampoto sorry because sorry ofu fofro no enu mase. Ai sale bi na fatie. Ai Npanyindie ni bisa ohu ni papa fofro pe. That one, I don't start you, ma. Okay, Amen. Amen. When you have a trip, I quite a body. Everybody here of one knows what you're doing. No, few friends who bring a come. Hey, it can be one mass. I mean, I make a trap. That I owe. I'm Npanyindie there. See, Animounyam no Benyano. Animounyam is free depending on the but the voices of the people is the voice of. Hello, Patrick, maybe I got free. No, we didn't attend the Simon, make us free. I must know. It's your Daruma. About your Namisha Mone, Majuma Pamoye, Namisha Mopanoyam. Nam you be my observer, my team, in fact, Papa, I am more preaching a dear, a tough I give you the idea will be an Agyemangs law, and 1 year not being so oversacha. Yeah, again, now we share us for party, so living our service about the assembly. I join them. I guess Ramos and Gambina from the view, yet Mahamaya is the one. Oh, yeah, baby, my own body, I do my man paying for about. Aye, our body, I wish I be brave. Yeah, Sabri, Santimampong. Ma bien kuha ya so far pia wa di nsha bebre mission sentence na mo di names na ba no ba di adma be preparing na ne said e be no ba di we nsha ba di said e na mo wa paso pa aye asante mampon ya ba di we nsha bebre alon pa chodi me be ga free apostle na me frank me da se fi ati ko ko me tiu ya me sha ne ma ba woni obo fo na moye that's it me da se pa ma sha me te preach na be sa se ba ko ni ama ma se sa bi bre wono ma bi bre amen me ni aje pa sa me no do ma so am se wo se be bi ya so ni yo ani ye e pa wo fi akofo so me se mo se ye wo be bi wa se mo betu ya bo wa na ye ya so da ya me ni be jo about the admire power if if aside ma to asiki sa ta se bi ko and I'm say be e be a hin Auntie, nobody admire one or after a while. I don't patch your dinner, be free. Apostle Okunye. Asem Pat Nini. Oh, another me catch never be on a man on rough road. Funny be. Now, penny be now, penny no. So, can't be one some training. Career, I was a tenacity. No, I mean, I could flay Nipana walk on the horse seminal. Abba, or bow was a ham. Very was a master in the cunning and it is a young trona woocha. Intimate trouble in him. As a wound who's a walk cardia walk at him. If you want no say young trona arbitraya, no, I catch or say, there was so many call we ya. Josika, if you are crab or so many so your door, so many sick up a man like Wako. Wow.
Body awasi. No so ya no so anya botre kakra because enyini bi wa enyemi wa de kokobo bebum. Topic no emu wa e pokoko. Enyi wo mpe kokobo. There be a straight. Mpe kokobo. Hello Pacho di me be akasa free. Hello Pacho da ya frame saya no kase free samra boy. Michi asema boy fo nyina. Ni ya wasafo. Yo Pacho ya frame fire. The kase free samra boy. Fire michi o. Yo da nyame shira bebre. And then the first time I'm the nyawo. Wow. Papa ma puwa chira kwaya. Papa ma chiwa ma fuluwa to say. And my issue. Na nyame kana se papa. Awurade amfawo ehie na taba kesnase. The bosio ne nunu ani ne bosio antongu so. Sanka oman panifo ne obeya adwen a anka oman ni sika ne yemfa de fon sponsor. Adagye. Ya fon kwaje sebe no. Emma akra yeyira. Binye wo ma benye wa be sa ana minister bi ba sa. Position kakra bi kutame ba en net topic no. Apejam ya group baby. Wow. Meshem Npanyindie ni yie. Very good. Animounyam mesaka. Kristo emwa. Very good. On count ho. No show so. What do you want? Obi hu manim wo nkan ho. Mate. Elo wase. Body in shabe bre. Body in shabe bre. Asabia wura. Oso mfa. Obi be fa. No anya Animounyam. Anya akonta pebu. Awani Npanyindie ho. Ode oso mu Npanyindie. Do the when you are John Penny for say a buy anti penny baby fee be muma a bemo be of fear, but no matter party. Hey, Verse 18, verse 15. You move for Akuma, move for Akuma, and yanim dear, and Yansa for Sui, a check in immediately penny immediately quamun somewhere. Yes. Obi nim white deals. Oh, Mati, Pinner Corner. Mesh me mammy Npanyindie nyame de cinema Animounyam. E bo me Animounyam no buy. Body in channel. Amen. Anyu akuma so AGYEMANG. Amen. Hello, Pacho di me be akasa free. So me kasa se kaso. Ichia kaso afo nyina. O da bia manchiwa na da na. Ajua brada ni ya wada de ise me cheme papa. Papa wangu sisi wangu kani ya wata na nanki. Sisi ni na mauma maniki wa asasi so ite nsema ukan. Me kese ni umbe bia ni kakusi, ni babia ni kakusi. Sisi pale amekwa ni ube kultirichi. Ni udu tambaya ubo zulo tawa ikuru kete krati. Ezo kwa ni mapasa. Sisi ni wa port because me pesa niko tata tu. Na ni kwet kani wo mesem. Na da ubu duda na diaspora na ma dia transuna. Apade ya ni yako nya sori ni bi ku. Papa. Asori dia ni do kete kata. Na won tafe. Sisi na ti wiru so manya. Akwa ku duda na be da kwa transuna. Daddy. Body in shroud, no, you're also on your akuma so AGYEMANG. You're ready about it, baby. Hello, Pacho di me be akasa free. Mentunka ye wadaroma. Lowa TV set no wadaroma. Metie fa phone why? Wadaroma slow. Hello? Kasa no fam. Mentunga yo. Me pacho timenka. Metunga vile metunga. Okay. I'm the son me ba. Mitio kasa. Wala. Wala no. Wala no shibizna. Bala no kasa. Kasa. Papa. When mraso. I'm sure why I did. My show. About the na idea Muslim. I'm sure. I'm a person me wo sasibu wo atuma tati me person ka
obeti asoro bu ma na me tin kwa asoro mi Enia. Atwumata chima. Okay, body aduma. Prepare. Mama. Npanyindie aba. Aye. Masi. Body and yours, mama. You akuma so ade ma. Hello, Pacho, din me be akasa free. Mentu nkai wadaruma. Hello, mami kasa. Pacho, good evening. Good evening. We din me be akasa free. Pacho, me din the dine kasa free kasape. Kasape. Pacho. Dana mitio. Na me shawo. Ano ma church no mo sempa mo de brain. Amen. That you pa. Elo ba di ase. If them that me for me team last year. Na me team sa na me febia me nyamo. Na febia so. Na la na jamo. Na nyame adom. Amen. 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 No nyamo kese. Amen. Amen. Mun church kwampa no na neye maba wani youth na yisu no. Yes, free ya kwambo ni. Ya welcome. On council no yo so why. On kasa so hwe on so yi so. We de panyin bi. Guinness ka hwe ase. Guinness ni hwe gu fam. Mo hwe di obi papa. Oye. Eh? Na no si fam o gota na. We yo. Guinness ka na hwe fam no a. Oh, oba dia we mabo. Oh. Ana, oh, et why no be there? Oh, oba dia we mabo. I didn't say no am in the grass. What's one minute to any be keke? No, we wouldn't grow for go. Ya just check come and grow for What a blessing. We oba pura chese no go to you. We ni limit. Eyi ba nyina. What a blessing, man. Apana. Oh. What's your opinion? Hello, Pacho, ni baby akase free. Pacho, good evening, Papa. You so adaruba. Papa, Pacho, me kasa free. The restaurant of the being station. Ije adaruba. Ah, Papa, oba din show pa. Amen. Yani viki, oba din show. Dako si. Se ma fa. Fama, Papa me tinita. Oh. Please, we tinita kwa. Se me dava ni so. Me tinita. Na. Mountain, fancy mountain. Let me tell you, where mountain. Amen. I'm telling you, if you are the corn big. Amen. 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 Nobody man must go so. No more self-control. Amen. 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 Wow. Oh. Every home about. Amen. And I'm going for some commission. Yeah. What's what the next some? Yes. Say again. Some quality panin. Some no. And it too. Every nipedium. We want no use moja, one no more iribia, one body decoration. Uncle, one we quickly, Uncle Zofoko mentioned Joshua Mano. I have summoned Baba Winch, and my uncle was speaking of Kuma Punachi a day. Boom. Okay, the book of law was it? Nasam, Matthew 8, verse 16. Was Edwin Minute? What the one on body or how one so bright Nazreni Yashua? What did Nasam to the word of God no Maupine, a phone no Mumua, a big change, be a bit deliver, a bit breaky to me up and be our life. What Nasam so for the no, need you know about you. Need you go to him. Yes. One fine yakwan chebia mawa. Next what poor boo chow no. About the advance
Over into a seminar. Hello, Pacho, did you have a free? Kakana, Katupe. Hello. Pacho, make a suffering as a matter of me. Meet you at Alma. Any mere doors, one of us was supposed to say some time of their brain. So, maybe a million to be good. Now, you know, I go to be a politics and I say, you be signed a Quebec. Maybe also anybody money at the preaching as a pa, the queen. I'm going to stand so I'm a buona and quite some no play is abon and the Soriana. I'm on the beer bay. I'm about the second way. The start here. And could be antenna. Baby, I'll be out or prepare, say, about who be Biarano. No, I may have swatting. And somebody can start this year. You was a safuni be a decaying and son. As I say, oh, bar, as all good baby share. When a baby kind, I ambassador one son, I had a drone. He was only the started in the free hand, a quick free hand. Young fan to that, they say, and go for a time for that doors, or no so far, no far where she out. No man wins, no bambono. One got one among Bia. Now do I need to be so our job, one gaza, what don't question it. You know, a young son and I'm why. Nobody had my being said, dear man. Hello, Patrodi, maybe I got free. Hello, Kasafri Sunya. Tia Sunya, Fonia, Livia, or Sunya, and Patamina. You. Yes, you are listening. Meet you at Aroma. The first day, there was a no same party. Maybe I meet you. Now, the boy of Sophia, who are your Cassie, more body and more body and in Dobamisa. Of course, winning. Garanti now say machine or motion. Yeah. Secret name woman motion say. Mpanyinfoɔ bilum ɛde ɔmo kan garanti no machine ɔmo dia. Onye kusi assembly ho basa akofa. Nti na ɔmo hyehyɛ no. Ah, okay. Nti ya nya ne say yi because ɔmo a na ɛtwa ɔmo ho na ɔmo asidi ɔmo ni ura. Onye kusi assembly ho basa akofa. Nti wo hye ne dia na aka ho. Anti ne ze Npanyindie de yenti mfa mobra ho. Npanyindie de yenti mfa mobra. Na wan de na mbade babobra. Omusa waka ne sai to asum de nanso no kra nyankopɔ anim. Onyankopɔ suma aso no. Oso wonkum agage hene. Ade nti na ne wodi. No. Baby. I don't know me can be say Rolls Royce neck about port na nka demolish car na se kapani be fa. Excavator dey see am fan ko okay. There be. Oh, excavator dey compratre. There be. Ana me kanu. Eso ma adwini e ba wo so no ani ba wo say o ma wo mpani ne ye wo de pe. What say Animounyam no? If your capability are weak, your bad behavior will expose you. I beg you ready. Bad man has him. Amen. Amen. Hello, but you didn't make us afraid. Young woman, and wine, and yes, I've had. Hello? Young woman, on it. Hello? Tito 1:7. Mpanyinfoɔ yi a ɔmo hwɛ ɔman so yi ɛhwɛ ɔmo fie so dodoɔ na nim kama a ɔbɔ adeɛ ɛhyerɛ ɔmo ne mfie ne abrabɔ mu ne nyansa nanso yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so a asɛ yɛmpanyin asan nanso no yɛsrɛ ɔbɔ adeɛ ɔmɛhwɛ ɔman Ghana mɛmfa ntoma pamfra ɛbɛyɛ yie Ghana bɛyɛ yie yɛkɔ fie so na ebusua ma yɛmpanyinfoɔ and a bofio and a junkies are dawson, Sabi, Gentra, Abrabois, Mayua be bo,
any drug abuse ni nsensema ekoso a efimpanyifo titire ni ye janum no na 25 years boy so aye jawo wanyi mema ya na do so de da no de na ekoso ya na yese ye man okọ obroni man ma ono de obefa bi kura na enye kese obedin kan ahwe amobrofo wa hwe mu akomde mu wa consider man no man develop awie no na fi oye ne wa gadre kakra no de we develop man na wie na ye de yes say yensuo yes say yenframa yes say yensase wonim say apostle America ahye omu nkrofo say omu ba Ghana momonum Ghana nsuo omu di yensuo kra dware kra na momu mansuo ni bi nkomonum omu hweye eno kan bibi kire say yensuo no asai ya tena ho a momu asai ne wie tino emwa mampanyi no bia ntiase omu fi say by day adwuma na omukọ galamsey site omunya 500 cedi de kosoro no yeske mu odu nti omanum abai no yesro mu enye sika nkoane abrabo echen sika yen fa yeninto yen kai hu se yen nananom anse Ghana nsuo anse nsase anse yenua ye kwaye ampeska yen ya ba beto a ma yense no oba de nshira mu na oba David ni mi chia fi Korea baba shalom Yahweh shalom, Yahweh shalom, Yahweh shalom, Yahweh shalom. Hello, Patroni, maybe I can say free. Apostle. Yes, sir. Obadia Elohim Yahweh Inshira. Amen. Chair Pastor Mensa. And living our 7 days Sabbath assembly for you, we are suffering Nala. Amen. And you are brought for this war bomb, just some today, and the topic of Badia the small one, there's a Npanyindie and then sene Animounyam Apostle topic here the buy atenasi din na Npanyindie bi wo ho mo nisi 2 minutes nisi yinya ami di nema bade lo yinya wo de mani ntumemba issue bi wo pa Give one say Animounyam obade lo yinya wo de mankre no papa Npanyindie o Npanyindie mu da wunti edawo mintana no okunko wo peje ni senyina sensa no sir abakara akoko wo funtakre sali exercise sali training no and then me say papa so bi krampo na wa asmara ka chane de ombla no meji no nto insu krampo menum papa ya na di so bebie na no krampo aka papa topic here ba yehu alkaso topic no sir kasa because topic ko na de to wono adeboto sante no a na be man squad we did a park no acheche amobia we nebi very good you need your dance there man you dey nya one way preacher about to baby I mean that no originator no apostle na so for pombi wa Ghana ha papa Animounyam ukro no so enso Npanyindie efe ni nti na mofuna ina mputu di na atam and then oboni di kwampara abofo bi ti kwampara wa atwe ana menanka se no nti the same thing the Npanyindie ala na me da no betre wasu hie Yesu no odi meti abi de ama meti de ne mantem another baby o nkofu bu enso na me da mensamfu obeka ni nti Npanyindie ni nye nso de kan samfu ngama me Animounyam no kura no kwampa eso ate apostle ba de lo yi ya we nchira how Genesis 4:6 obi su sabre Animounyam kaminyani biomu a kamisabi nyani biomu a kamehwesu yi Npanyindie ne ye medama ne ahwiri ne mabi read the Bible Genesis 4:6 no was what the catch again say die na sie I didn't know obuafu me say me preach say I didn't know wo munai I didn't know we am na so bedim TV so we ni year ka woni mete na wanye ni year no nti woni butupu na no enne ne Animounyam ne ya agye nsam yi
Ibola. Shalom. Npanyindie. Sizu kakra ene ko ya broche yonyom boys a omu who do here na who ja bobo. Age na di ja bobo no. Obi ewo mu di bo. Yasemo. Uma npanyindie na ede ma obo npanyindie no obedi ye na ye wo dasi wani monyam. Na bro. Unam clap, unam ha we no tro no tai. Na nubi ba na nubi kekansembi na bi kasew na bi kawe ebi na wo obebre na wo obebre sa ne nyina eseye ni monyam mente montombo papa tobo mame tobo position bedi winsam a enne mo chiri be bi kra eseye ni monyam efu twegadai kete de wo oba de wo amen. Just say a drum na obi ama no so odwom obi a drum hima body hima odwom ije body rough ije body ntos hima ije ntos rough Ontos Kenya se wan ka na mesizi enu maje ene esi drum hima ba se samami we nua makọ task force company ni we yi mu ekura wo no wamani ye with desi wani monyam kasade o no bi fie na ti ko check meter kedi o chere te makama anyu da o diodi awon na di wura ho no enne mo bi bi e kama so jesu no Fesi but yes abaye obi na dia abaye chesi obi na grani abade hu yembo amen so what check wo bo mi si adwuma bia wo ye bia yo panyini dibire bia wo bia wo ye panyini wo so e ma sa dibire na nya wo dansini wani monyam abade hu mbo na akatua wo de ma wo bebu akonta nipa na wo mpanyini yesu ya wo de nti utietia o manim utietia wo so utietia wo mo doctor bia mo bia gu sankonya da je ko hwe no a ko nwu rashin ntamu a ko nwu ni nyina mu nsibitras mu mpanyini bia mo de ti bi semani mo nyam ya katua nti nobody na me so etu o manfo etu obiafo se obiahwe ne ho yie na wa mani mpanyini anye ne de ansen na ni mo nyam hello mpanyini ende chere ni mo nyam yes Rastafari apostle Kwadima so no say no him ya what after 5 years I would have to can put me down none but church of the Kankalela not the top of Ghana William will I king apostle OKOH AGYEMANG me say ja Rastafari Papa Shalom Baba Janaya is Sata the eye of Ethiopia Kruma be Kalma we are tela I man pew haya but I'm the chief with me out more and working camp for Pastor Chief Pastor Mesa from me out the bingy man himself hey Papa na Afro man no uli maso 12 bon na fede na me me share na me kula no obo maso dem no ijira kope we was kwasia put your hands together for Jesus Christ hey asofi when Papa what's up now Ubia ni hu di wom me de me ya me correction very good Ubia ni di wom dan test di wom onya me correction ye usande ko ubia yes okom ubia na me say ba ho ba bi na mara me hu akyema me ya me hu hwe yi na me ko sofo ho ba kushia chenche obi mam bibi kakra me koya
minko butu water na nim kaka sam ni papa te o mo kaka sam kire no obey me hia de nyina mami my papa na te what the post or so for the post no dia to ne ho ama we minko ko sam kire ni papa musumi mu mi hia kap mi hia kakra di adidi okay am da me okra ko fie na ko ka hwe anche ni papa ina ya ahomaso ana ahantan ahaba asofo yenye mu ndai muntas mundi wo mo yes nam de papa mama nkama sem last one hwe awunde asofo ye woso wo mo ye hunto ye mo wo hunto na se mi fu bia mi fan dropping mi ko be bia me ko kudu mi charge na krache mi ye sofo amje mi yo den sofo ndo yo den mi ye meduma na afa mi na besu famis kama mi krache ndo pesco asofo de ye ka wonye on demo so se mi ye ahu we go mi ho anko o famis kadi o de sofo no to no papa lu himi o sha mo on mi yodi ma tu mo na mo da zeni ya so me sendi shalom hello bachodi de be ka sempre yes papa ubani iba ba ko ba ye nshira ni pasa cheni pasa mensa asama wokan asi asem zu pepe no senka me audio ntam nso de asie obi mpanyindie ni nuam nti obi na no aka che ni nua se ba bi ode ni befa bia ode ni befa oh papa we are dynamic preacher mpa obade de wayi wa mawiase awie brem na sama meka ne se umpanyindie mpo na watimi abia wanu aka che wunua se ba bia de ni befa bia ode ni befa papa de ene shire nipa mpa nipa nka na koma nto ne yam na areto e wo ba de nsem papa oba anwumre oba de nhyira oba viva mewra wo anwumre asem e be siw preaching yi so pepe asem ni si ye ni be wana wampo wow ba na mintimi mfre nso asem no oba de nhyira papa amen o ye dynamic picture okunie asem panini oba de we nhyira bebre no hwe oso no nyu akoma so ade ma wo na the book of Proverbs osi nuaba eni nyina so no ya nuaba bi wo no mu a untimi mfa wo mpani nie na wo no untimi mfa nkeka nsem bi o re Proverbs 26 kanyango verse number 2 aba said apetu preaching said apetu prayer den echiri no na actually franketachi etu no franketachi den etu no ono so tukọ paduane die no sa na nuaba hunu erimam nuaba hunu quotation me go to yen obekom na panyin no okobodua no adi kwasia di bi pan yes wonu kwaso ba ku bi wanu o obadia we hu ni mamobo my bella student fi sa do betimi o kitu bi enso o bi betimi da support nkwaje semu a me na ma no ena gu mi di na ase no 0242327172 020-7211-337 ena gu mi di na ase no kitu bi enso box na me bank bi atok blocks a shamensa tell me ko Mexico nko pe broni bi na mi mmiri me nyi ska me di Ghana na ka no kro nya boafo da na nso so no enye we ntina me sesama no da bia me yema famu die mako yes yema famu die mako oba dia we nshira amen no nshaba tie fo nya boafo abiri ni abira mo boa yen ama yeti be betra na yetimi di nsempa ne ma da we nshira li bia wasafo wi asafa na nyina amen no no bia kuma so ade ma no last one Miss me kazefi akuma dai kazefi fa bo adwuma ne tese to akuma dai amma wura ma na ne die ni mo ammo ame eti lockdown ni na papa metie wusa bisinne etie wama chese obi ya me bone kura onu ni se bone ya na me ya
Bibi manasem bakasa wase me de okwaji me de pa ocho na masem nyina kamanu wow cause de bia wura me dem papa hwa na da miti na me nshirawo pastor che pastor mensa na me kam ho bo adwuma ommam yokoduro ho asem na no de hu ena asem no kura de ese me hu se mi nyini nugusu mi nyini nso no asemi apempem me Npanyindie no me ya akusi ni san me ya akusi konkonsam ensam no mu ana chamo ni wi very good what you asama sa ya me sha odene yeah ndo bia fan sempa no enhye wakoma mma amen nenda se mutimi bɔ me recording ya papa nenda me hu se makasa nipa ho makoma ato me yem cause my friend feel lockdown by no adwuma me na lockdown me DJ lockdown be en mentimi anya dan anko adwuma biem yenye yi no akwa akobɔ yi itimi ba fie na mbete wasam no papa yi e kura no DJ adwuma eni mu nsam ni emu atopa 20 papa mentimi nko biem makafie is a woman man kasa nche dance nim say na papa me sere wa de ba kwa me de tu anim se me hia subo ba masumanyini yemfa me nunsuo mu da papa mpacho fa me nunsuo tugidia na mo tugidia na mo mpe nya bo wasu ye fe de bega jo se be jansa me gidi se ye david nyo ye kan wo be ko basu oba de uye mobo amen you know, also we tell Sabre, if you don't fear Almighty God Yahweh, you'll be exposed. Oh yes. Shumam boni be you There are some number we pass mensa. Papa, some lady as papa na one America or body we shall give you my out of us and Panama won't change quadism a travel abubuano say Yiram. Asampano aba bomodia na so dwumadi mu penifo so du fudu apa na piano tikitwe bi nso asede ye papa okon agimo kan de bia no mwe bi opese de boa nkwagisem na abini abibia enye bi librewu no ha faboa wo hwe screen so a ni din eguase no apostle okon agiman Philemon okon agiman number ni 0242 32 71 72 0242 32 71 72 and as 0207211337 numbers be brave work screen so numbers me new share so maybe your person the boy say mobile money say e be a bank transfers or whatever but money say obeboa na nkwagisem abrinia bibia no enchongu e work screen so follow nkwagisem all social handles. We are live on TikTok. We are live on TikTok. TikTok no Apostle Okon Agiman 7. Apostle Okon Agiman boom. Apostle Okon Agiman 7. Na say ubenya na live TikTok. Facebook also Apostle Okon Agiman na yakoswa bode we say Facebook amanfo clone accounts ahodo in the name of Apostle Okon Agiman. And na dey bi so aye hunu. Papa ye so for be ye ni preaching. Preaching na oye no. Caption no or the picture to nchen. No ni picture da nchen. Edi aya na say jamaa so ka me wasem. Do click parents so di ko tie na asem. Nasem. Ojira me kon no de hwe kurom. Yebe si mo ye say yebe si mo ye ka chero ntu. Mo munya de mo ye no mo. Yebe si u. Yebe si u. Atuwo na je say mbeti no ji obi ko kurom. Bitimi ko fa mi friends me won we bi. Tiki don da ko share to baby. Wadi dini nkoma nti obi so pese oya no tia se bia o ka me wasem a obekona ehyeto ketua bi no no sa okon agima no ontwen no be hunu keke no anu awie eso di aye caption abeto wono etu di kotie ni sam na nti no ama wutie ni sam ni kwa wie ye dia mo ye na moa mo na nyeni menya na mo ye beboa mo amoa mo munyai wow enti no wo Facebook wa misro share so emaye Apostle Okon Agiman tinio Apostle Okon Agiman the same account means wa create yeni account bi a edi Apostle Okon Agiman's ministry there be yeni account bi atisa
sa account no scammers bi na wono mo accrete na yensabe so mo men ye chire na wankwanko jiwani so en ye chire obetro nyama bebre tintintin na yesi ye ma kwankyere tini de bia ye papa kwanwa pichi a o what is o ma kwankyere o da bi tino nya Facebook na e ba ma kwankyere ti share sumai no bi anni wewu amfa mayen follow ye our YouTube subscribe. Why won't subscribe to YouTube? No, subscribe to subscribe. The benefits the program in your back when your notification come on. Subscribe to YouTube no, and also Apostle or AGYEMANG. Yeah, Twitter no, Apostles House. Come on. No follow you. Or body inshallah on your case. And from Asafi, you won't crabate P. And we are see a funny na. Oko amanoni. You branches be brave. Amanoni. It will share program here. Our amanonia. Would your country be a will be a would your far WhatsApp number with 0244 183399. 0244-183399 for WhatsApp eba we amanoni phone ko amanoni 0244-183399 and that screen as ha for WhatsApp efa ho yemfa enka ebi account ya wono mu group ho kama na wonso ni abom asom kama oba gana hanso ni amama hodo so a e wo person libi ya wasafo ehwibo mu a sasafo ni bi ni ba bia wo a bomodina se oba freyen na yetwitwi nkomo na fa won si wo se ambassador ema oboade asem ma oboade emfa osuma asafo no bi pie krom ho ne be nhira de ma woni wasefo so what you say tino bomodin na boa afen su no libya wa asafo misro bebre ye wo enso ni bi wo no mo a wo be ko na omudi apostle bana abo enso nye libya wo muntie ni ye tingrofo we mkrazio na so enye libi wasafo wo be ko no si ena ye ni omo a ye ni apostle ye ni omo a ye baako dabi tie sremu hwe na obi entwa wenni esre bebre oboade nhira na onye okese emfama ye dwumadie yi we a company individual businesses wo dwade bia wo pese obo hu dawuru a mesro fa bran kwaje sam dwumadie yi so na wonya nsampo na wo de age wonya nsa na wo de because dwumadie ko tese baby ene nam no se tie nie ti bomodin na fa odwane bra na mbo hu dawuru emfa emma 0244 609545 bit nya fresh number no na edwadi nsem bia no yetwetwe ho enkomo obodi nhira na onye okese papa living ya wo nhira maye edo obodi ya wase pasa mensa pasa che obodi ya wo nhira mo living ya wasofo nyina ni mo elders ne mu Dickens me companion for ni youth ne sabas school fo nyina obodi ya wo nhira mo nyina onye obi akoma so ade ma no no wona we maboafo a wo so masene abribiara emiti bank kwaje sam so no badi hu mobo o mama yuwa mu nsada bibia mo de nsabe wura bia no o mama nya tinka bi ensi bibi so na mo tibi fami mo brand tibi fam bi support nkwatsa na we nshira aboafo nyina na atiefo nyina amen na we nshira mo sabre asempa na bawiye me na mani 0242327172 no se dwedie bi koso utie ba be kan wasam yes jile ba we bi o bi aba eboa ka engine maka mpusi rough unyiska ko toka ne bo adene yeah kan engine breki pe aboka papa yeso bo engine no ban ba de adum a nya pompe leti adwet no ohunu de ekọ enya duro era ka so bi ko to do bi ano we ye de wo de bo afidie ho ban fidie biara ba de we nhira mo na omwae ni nsi yi ebeba na omba be chirechire no mahwe na obi biara nsa be kabil odi abo afidie oba sanse ne ka efere afidie no hyen no ne bo ayeje esanso ye ka didi ka esanso ye ka ti ugbo oba ya ne chema wa ye ya we nsham bebre amen bye 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 bye